not flagging within the National Caucus. Multiple sources within the party have told our newsroom there's significant discontent with Chris Luxon's performance, coming close to boiling point before Easter. It's also understood party whip Stuart Smith tried to meet with Luxon about ructions in the caucus about 2 weeks ago. Luxon's denied Smith tried getting in touch with him. He says he knows he has the support. I'm confident I have the numbers and I am confident I have the support of my caucus. A message to victims of crimes in the 1980s, which were never solved. Police are in the process of reviewing forensic evidence from 1985 to 89. Most are related, to sexual assaults. It's been prompted by the latest sentencing of murderer and serial rapist Malcolm Rewa, who was convicted after evidence from 1988 was compared to DNA in the police database. Detective Inspector Scott Beard says it reveals opportunities for other victims of stranger rape attacks. Come to the police, because we can go back, get that file, and let's see what forensic evidence may be able to be tested now. New inflation data shows just how much fuel prices have been rising, and new card spending data shows what we're spending less on. Stats NZ says petrol prices increased almost 19% last month, diesel almost 43%. Here's business reporter Michael Sergel. Retail spending increased 0.7% last month, but when you take cars out of the equation, core retail spending dropped. Fuel spending was up 17.3%, but that's less than the rise in prices. Spending on clothes was down 4.2%, and spending on restaurants, cafes and bars was down 2.4%. That's news. In sport, positive news for the All Whites captain in the upcoming Football World Cup after Chris Wood was forced off the field in a red card challenge on him in the Europa League. Wood's only just come back from a knee surgery he suffered in October and surgery. But his club coach to Nottingham Forest, Vitor Pereira, said this. With the injury of Chris Wood, was not something serious, I think. The Black Caps touring Bangladesh may be missing 18 players to 2020 franchise cricket, but coach Rob Walter isn't concerned. New Zealand play the first of 6 white ball matches in Dhaka today. Walter says 7 of his touring squad have played in Bangladesh in the past year. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Tolu Amo. Radio Samoa. Kasilima Ivokolu Amo. Le temelo le wanti le radio Samoa le rivango le so le was antia se fulu maletasi minuto te nele tu la lua te minu sila te ala titolo tolu I Samoa vivila nga fa tarvantu la mai momla fa funga fo le rivango le Aoauli ele tautua fa wa le ni si funga le tro o mai au kilani New Zealand radio Samoa tasi lima I tolu a mo programa le Aoauli ma funga mua le wa tanto fa te si o le fo ile tu la ono ele afia na nei ono lo to se le fionga yali a to severe mala tanto programa down nga I for favor e mo na moli le fa ma mo fa tai le to mala udanga le telinga yan titia e pe on to ma futo ba yele down na la so you me for stimulate ma tu ya ma lo la vranga lu e ma lo le on sai tanto wo le fo ile fa un ole dive ya solo ve so mo fo le dei ole tu wanga ole quanto mo a onga le fa na wo no winga ya tanto to da pena a wina tu na ya mo fa na wi onga ile da va yes fo lo na so fua pe an tanto le no fa mlanga le ole tua fa ma lo ba le fa ta lo fa ile mo fa tua a wona pa ia le tua o le da fo ta prenda lana u fola mo lo na do il fa un mo le riva ya so ta lo si o mo pe le ma lo si mai le tua ya wa le fa ia lo na fi le ngalo tamama tina ma tua ba nga ma sani le ta tu wala leo ma futa mai le ta o si o lia ya le po Jimmy to lo wan tu le tu tua ma o danga fo ia le ta tu o fa nga le wenga ya ma lo fa le ma futa mai ja, elangan tele ole baan sulu do. Olo fi ngai foi mgaan wenga tutu be faiva lo filima ole de ja so for rele ja taal sia. Olo so long le ja tato for fanga foi. Ja manga wenga pe on the tofi ja lo to pa ia ja ma lo o to ma malu. Toi fa ma tuantu ioi te ia wa e kango kia I fa fo la le tio fa longo. Olo o fa nga so longa wenga lo fa le ja le tato po fa salalau. Mai le na o le radio Samoa fo ia le lintio o lo o motsiana fa salonga le timi le e valu le ia la leo e au fia le radio Samoa ia malisio la leo nai fitu ona o ngā ruenga I toe fa le ia ia po fa salonga le amo le pitonu leo Henderson ai o le timi nei o lo fa wawa tanto fa salonga I lunga o le tanto YouTube o lunga o le tanto Facebook Ja, en toen hij voor ila malawa telefoon via I ben download le TuneIn app en me veel download twee le tanto wala le radio Samoa ja me fa ola I lunga ola Bluetooth fanga I lau speaker I da ile fale ja po le la au fo I ola ta vale me veel fa ola I lunga le Bluetooth ja le tanto wala leo ole pa ia male manu le tru I Samoa o lo o so longa le lima o mai lunga le tutua ale radio Samoa I le fa mo tasi ono tesi male tasi ia te whenua I lava oi Samoa ia o la tuele tanto wala leo na o le tasi ono tesi male tasi e lua veia solo fanga solo ai ia ngā luenga o le toi wha le lei o le pau mai le aso nafi I le afa leo lei tulai fitu ia a tonu e aulia ia le isi lua veia solo toi wha fu sia fu I lea o le malosi o le pau ia matoe mawhai ona wha ua wina tātou wha sa lunga masani I lunga o lau lei tio wha longolongo e alu I maa ia po lau lei tio fo I le palaka I le pawa ia matutonu fo o lau ta vale nai o lai le amo o le teminei o nai mo tia mo leisi lua vai aso o le a longa puia li I fo I le pa ia mano le tātou o turo I le teimi e toi wha ola mai e le tātou po ia o ngā koe wha ua fo I leo le tātou mafutanga e pei ona masani ia e mo le teminei ia wha o ngā ne lau wifi po lau internet e mwhai ona e wha fungama e mai mo mai e le tātou tautua e le rei fo I vahenga o le Aoauli wa wiki engi ka kou au lia le wha unga le viaso le alofa malanga leo le tua Mana e siva música malia se maya night
sao paga luerue mai le musica. Musica malie. Awe. Ana yesiba. Musica malie. Awe. Sema ya naitene. Oh, usumai la obese malie. Ayatata mai mai siba siba mai fata pati maososo. Ayatata mai mai siba siba mai fata pati maososo. Musica malie, awe, fefe, mana yesiba. Musica malie, awe, fefe, sema enaizele. Io musica mali stasio fatto un tuai alle fitu lima to e fa fo in mai ni si fo io mo to fa na wala tanto to so so ni male AI io e la piala yellow stem di pala ni dai pese mai alle was full believe minuto 10 nearly to line luava talvantia sina leo male ainga pa telma to vai li vangola wonli male tidai a lo salia miu a mossa ma lo so i fu le fianga sa oli ya to ala teleota para malo sile hurricanes level to vai to io o level was sound ya to e faile la to wa onga ele awa matai ele afia tai au io tanto filo ele il malai some faina fa lo mai matai allora ele kana lo fa per mai o le tele tanto ainga o lo makwa se le fainga o ka kola ka lo ngela pis ai mai se le ka lo ngela po le paelo ia po le pini voile le ta puni lan sama le avil me ka o le recycling yo masano la vea toi ma o le tulanga lea ia pe o nai faima e alu tu ula pisi voile le ko o le recycling al tu tua ia masalo ko ikikia fainga ko marko kwa oi Wama ia faita wafe ia tangata no o pito no o totonu au kilani makala estete. O lo fa pelea ona la to fa le ngai na pea ia la pisia ta ua o le recycling. E totonu ata to ai lua i dai to sanga o tuna yanto. Wama i totonu au kilani makala estete. O lo ta ua mai ai. Ia le ave sia le o afo i mo meo pini la pisi. Mai no fuanga pe afa pele o fa tolu ona fa yantu le lamta inga yante oi o le ngala vai faya ele ayu kala istete santa o mai le lantu pulenga nu e lua afe mo tupu pe lua afe se lang tolu sumaliva ia mo me opini sa fa pele ona ave sia mai monta ma lawa o ainga ele vale o le tusanga e lua afe lu tolu anga ile lua afe lu lima ina ua maitawina le faa waupea ona faa le ngaina tanto lapis o le faa ngaina o le upule o le faa le ngaina o le kuule o lapisi se i totonu o ka longe lapisi e le tatau ona aveain ea mai o au kilani lanto e tonu faa konu longa la paka ioe faa o lo mal lapisi o le vesili lai lo mavovo son o la mela a fai lapisi o longa winga o le fangu o ka foi le o ku se fat o ngo winga nga le la aveka ko la pis ya mai o le tulanga na pe ona mai te wina e to tonu o kala estete male ai nei o tanto wi au kilani ya o le ai pito isilio no to tele pe le ai le lona lua le to tele o tanga lo au mawai tonu wa fe se la fasu na tas ya mo meo tusi fo e a wina tuai ia le lapita inga mulimuli o le avano mulimuli lea i tu ina tu i ainga e koe maua i loa lapisi se tono laupa kalonge lapisi ia ona ave se alola ia fa malo si o le tau pai lo lapisi po le tau pini ia mai o le mafuanga e faisi taunga ta
o le toe fufuluinga o masingi. Ai mai se lava. Ia le se o la pisi e tu ina tu tonu yo. Ia se ka kowola ia po ala pisi e se. Fa me o la pisi e tu tonu e te tau na tu tonu o le recycling bin. Ia e au fiai me fo i o plastics. O pepa o antingi pusa. O paunga o me kaunga ku ia kongi o le plastic o le fangu plastic. E makua sa nga ku ia se la pisi o i to tonu o stanga pepa. O le angana o tātou pailo la pisi foi lele langu mumu. Ia, e sa nga ko yengi lava. Ia po o li ofu. Ia po ni ato foi e le fai e kako whakaunga. Le lua o ngā ahu. Ia ngā, e le mawhai. E le mawhai foi ona tō i tonu o le tātou recycling. Ia mo meo i e uwi moenga. Se o ke o fosoli. E le mawhai i foi. Ona tu tono le recycling. Ia ka ko mea fo ia o mea fali. O le tono tātou fali. Whantai inga. Pos ka mai mō li fo i lele ua malepe. Ia ngai alwa kono le ku kongo le recycling. O le ao nganga o lau kasi le mika le ke vili ai o i le council. E o koe piki. O e mana tua le mea nami whaina avele la pisi le da. E sa fo i se mea ka o se ua mea. So o skoi ngā ua mea. Ona tu tono la recycling. Ia se vangana aila, ia ka ko waking apa, ia mo meo fangu plastics, e ma whai ona tu, i te tonu i o. E le ma whai onga ko waisa ulo. Ioe, e le wha pia a ngau le awala ulo, ia pe ua omo pe ua mamala ulo, o ngai anu le ku kongo le recycling. E sa le ulo kongo le recycling. O le amarisi mea leo ke wai, wa amaka au kia, e sa fo i whalai. Vai me e fa me ole ku o kongo ka ko recycle. Sa falai, sa pa toka vale. Yo. Va ai le ma ola ka vale le lo penga ka ka ngo ku o kongo inga. E sa. Yo. E ala nga sa. Awa a pi va ka si male o me kongo la recycle. O longo winga. E ke ko e wa mula wa. Yo. Ya mai sa fo no tu ye. Ya le me ka o scrap metal. He said. Si whau ka ye me o lo ka ko wha ko muinga ia ka ko pins. Ia, lelei. O mo meo plastic se le wha tanga ina. E au fiai le me ka o le soft plastic. O lona winga tanga pepa ila. E sār ko i ngā plastic ngā. E sār vo ia mo mea vo ia wha tōtonga i maonta malawa. E afo. E sār ia isi o loa. E vaisi la popoa. Ia pe la iki. Ia. O lesia la mele. E sanga ku ye kongi o plastic palpala. O le whakai ka inga. Awa peo se whangu ganga ye se suau. E le kaunga ku e kongi o le imo meo. O kako au nanga ye peo na ye le Repco. Ia ma le super cheap. O ngai mwhenga ave ngā lau suau palpala. O nta anti ai le i whafoina. Ia o na ave le toi whao ngai la tau. Ia o nisi nā vaenga. E maratua. E au ki lani lātou, e wha a kolu longa wono, ave ese lo malau pini la pisi. Ka ko uia lala i karaiskiki. Ia, e wha a lua loa, ia o ngā ave lo leo lau la pisi. Ia ka ke ufo, i kai e so leli, le whai aku aole, o le napta i. La vai whai. Ia, e masalo le si mafu apa. E leo tanganta e ana le pini. O ka ko fu ia la malama, ia mo meo la pisi e isi ai. E umalonga wa kuifafu. E alomo mongo i kongu lau la pisi. Ia ngā ave lo leo le pini la pisi, polo pa elo la pisi si a ingaranga. A la makua e aka wha mai la ilunga. E awa la ile ilo mai si a inga. Io e mantala. Now mi pama wha talavantu Agnes Merida Malatuloma family. In Kansas City, wha wawina Tanielu. E o tara wha talavantu le ni yawo. O le mau i lava lena, o le au talavou. Fai mai lava la tō e mana o i le show. Sauloa la ia, le matu ai so. Siva mai, siva i le manaia. Alo i au fai va o mali e mai le musica. Si au tino e vai, e se le mata ina. I au tango no mea, ua leo le lea.
Milo milo loutino masi ova e pe e sisi Alu lalo e alu iluga e alu ilalo peise matavili Feliu liu ai solo peise alu ole maligi Siva mai siva ile manaya Alo ia un faiva o mali e mai le musica Si eu tino e vai e se le mataina Ia utana no mea uale olelea Se lo fomi, pe si vale uosi E la ala a fa sipa solo pe e fai ma oli Fusi ma ola o paga e fa a fesaga i fogi Oia ole au kuoli Wa pe oni temoni Se mai loa Ila usiva Samoa Oli fa atau salamaya mai sau noa Ila utaga no me alo sei fai malauitoa Lau mata ata ua toa Siva mai siva ile manaya Alo ia o fai vau mali e mai le musica Si eu tino eva vai e se le mataina Ia utanga no mea uale olelea And appliances o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta ini taulelei toi anangata e mawai moenga ngao si tutona New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 555 o valu selau lua 555 Avia maua sosa Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Ua mawhaina I o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whaamtalanga vla au le o Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Radio Samoa tasi 5 tolu amo. Radio Samoa tasi 5 tolu amo. Tuilele anga
mama Penga mai ono olanga ia ila Amene seki men sasa ia ila Peyo whakuanga shoko inga pe ale tisa Oki whalongo le angi o karinga E uku whale aku ai sore seki kule nei Pe a whai so a ila Tuanga mole tupulana Atana ole puniala Mali ole pudia lava ai le divaingo le Aoauli fautuanga I tupulanga. Toi whaatalafa toi le divaingo le Aoauli pa wheo le vutua maua mai le tātou tautua. Polkalame le Aoauli ma whungamua se o Lieling Tulai ono I le whiawhiana. Nei, whaatalafa toi a kuini savili o male ainga Raven le au. Ia po o Ravina. Le mauta mai male ai ngana I Melbourne, Australia. Mulenga tele lumana I tala I le motu mafuta mai Samoa. Ea maloa li le wheo le whaiwa tasi ono tasi mala tasi wha mōraka ko ala leo I Samoa. Dan tupe wha tele mauta mai liu maunga. Wha mtala kolose. Maloa la wheo le whaiwa I le nei awo. Ola son nafi lena maua I li poti lena wha toro wina I le tuunga whautasi wha mla tua I le fua. Ale malo America Samoa fa malo twin fa talavatu ainga wo mai masani o lala mapapa au idai tutuila mamanua ya antonu ya wa family na foi oi pe wa ele vie foi le unga le tunga fantasi la son nafi ya tanto malili bole al kulanga wo ontu ya o le kulanga nga le wa fa mawina ila ai ele fa ma tuina o le ono sfuma fanto sanga o le tuto tasio le malo Samoa I le dento sanga o le wa vala wina fa bitoai pe vala ulia fa bitoai ia sa e lima mai America Samoa awai le tanto sisinga fu ai Samoa I le dento sanga ma le tua e tolu aso le tuunga o le aso mua o le tuunga fautasi e fitu le ta mai ia I tanto la vai I Samoa o le aso lona lua, o le aso le whaia le tuunga sa I lima, o le walautongia mo le tātou tuunga le Samoa, le aso lona lua, ia ma le aso lona tolu, o le aso leda, ia o le a piki mai aisa, mai le tuunga mua, ma le tuunga lona lua, ia e sa ili aipo ai le ala a tūlanga mua, e kaulawa ai le vaa le o le a ulia mai le tātou sa, le aso muli po le aso lona tolu. Ya mai o le fa pe mai ia le fa matalanga lima va mai America Samoa fitu va mai Samoa ya ma o va ala ne lima o le na lautongia mai le tu nga fotasi America Samoa la so nafi o le tulanga mua manulele tausala tolu mai le afio anga leo no uli fa maloa tuaile ta pena e wa le tampedanga meni o auva e le se mea faingo fie e le o se mea tango fie ia faia o kule lima sfulu le ava ia fa popo kule ia mafia o ngai ko sfulu ia markapu ai ngai ko los sfulu ia male au leo apisa e ko sfulu ia o le kaungar nga o kausin ia fa popo kula ia o le tau mafa le tai au ulia via ia markau le nga fausia le afo ile sa ola ia ngawa e kango e fa popo I foi la calculator ia le tulanga mua na ile so na fi tulanga lona lua na mawale le sa wa fa ngoina o alau mai le afio anga o alau I America Samoa tulanga tolu o le fua o mai vatia fua o le tulanga tolu ile aso nafi mata sawa mai manua le na mawale tulanga fa mata sawa mai manua mawale tulanga fa ma le tulanga lima
le Samoa le whea no whani Samoa. Mai le awhia anga lea o whanga sa. E o sala na ilima manu lele tau sala o le lao o le fua o mata saua e ma le whea lo whani Samoa. O sala na le wala utongia e le wala ulia le wala ulia tue le tatu malo I Samoa. E ni whautasi e anga I fo I Samoa mai Amerika Samoa e whai aile tu unga na I le tatu si ngā fua. E lei mautiro mai le timinei po aisa lea wa lautongia ia po lewa amantau na tāpera pena I Samoa la tōi mo le tu ngā whautasi wale me mo muale na whai o le stala mo mua ia na molole o le stala toi siaki lele I le va ia umanga siaki le va o ngā fili dona ia leo le au koleng ia wa e se le au koleng e se le au le la fili alo le va ia au ke fai aku o ngā sou le mea ai se la walo ka ilo fo I le mole mea le awako fo I le David Tua pe a kau lo whakawhaka pe a kau le fo I lo whakawhaka e pe ia lain tanko oi e pe ia lain tanko oi fo I le Brian Lima pe a wha pe pa sasa le fo I lo whakawhaka o ngā o le se o le kaimile kia loa ia ala wa sou le sang io ngau ai le ia an mol molkanga ai sasa I le fo I le whakawhaka usanga pa ia le fo ia ma wha ma vai mai le awa e le se bien ka aloisis o le mea lalea ia mo awa uma o lo tausinio ai me se no uma fianga tau nei manu ia tu tāpedanga e wai pia na whai atu e le se mea whai ngofie e leo se tūlanga tau ngofie Rani seu mani I sa nele ya fa taile ma tu mai nai le fianga ya po le tu malo ale bata tamik tio le bata matang ya maka ko uma le fianga I manga wenga le ya Aoauli fai mali lo sa e ki pese ama e lu ma avela ka vani ya pe ki pese foi ya mai sa le vali fa wa nga wenga a wa ke mo e lu ngolo nga wenga Samoa for Irua Le Masina e Baba Aya Iluga Mama Ano for Aouli Lauli Mo Uma Fau Fau
o nu a ole manu lelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ai mai ua goto le fetua walele mama motu si alo upale ua mota e ao tafiu e vile atue ua e moe fiu e vala aole ai se nau nau o silo uloto a popole pei amole mana tua mai ita la upele fa amole mole awe au mai ai saupu se me alelei pe fa asele mutu saufuna lo fanei mamulu tafia tautua ia oe isi onu lo ufia fia e petua I fea o pusata fai po o fea ua fai ai ae popole lo uloto ne isatia lo loto ne ililo le alofa ae fotua I se vai ona awe au mai ia saupu se me alelei pe fa asele mutu saufuna lo fanei mamulu tafia tautua ia oe isi onu a ole manu lelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ai mai ua goto le fetua walele mama motu si alo upale ua mota e ao tautua ia oe isi onu a ole manu lelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ai mai ua goto le fetua walele mama motu si alo upale ua mota e ao Tunga mai te maiti le pai le rivango le Aoauli fa mai te fia tau tua mo oe ia e misi e tuelu a inga lo nu malau e kalisi e wal finga ngana mea ka kori a maka kuanga o lua e va popokolo ye male a inga e va solon tule a inga poto ia alua kwa ilo e nu male kalisi male tuma lo male tunu Hello, to evalu mi ducho da tale o ling July tolu ya tale July tolu o da awu tule o tanto tala I vai fanua I le rifo ya woli le ngana Samoa wa lava ia le longo puili e lo topa ia ma lo o topa ma o e mara tuola to sangani o tanto figa palo tono New Zealand
Ya tanula mala ona toe amantanga wengo nicto sanga mafaya fisuya inga. O nisio ministai tono le kabineta le whainga malo le neso. Ia nalia e mai ei lava ia nisio la ngoda matustu singa e whapea. O lo ua a mantana tau malu e luele sa o le li pale mia ia Christopher Luxon. Ia pita yanela o le so le fuina toe wha i lo mai ei. Ia o lo o tu mau pea lo na wha tuanga. O lo o tali tonu ina o ia e lana vaeng wha upwhai. Ia ma o le a wha tu mau ina pea lo na to finga te tai o le panti. Ia ma le te tai foi o le whainga malo a o lumare ia le whainga palo te tele New Zealand i le masina o November o le nei foi te sanga. O se tasi o le i minister le na suia ia nai o na to finga foi. Ia o le ile o ai foi Chris Bishop. Ya, mai o se tasi leo tanganta o lo o silsila ia le to tele o le autusta. Ya, antono le tanganta le tawona suia tono le afo. O le la to kapi, ne tai Michelle la to vaeng fa upwai. Ya, ona o le fa se tuanga lu mai nisi fo i ona to finga minister. E pe ona sa yai pitai. Ya, o lo o sa noa ia le li pa le mia. E le o yeise me fa bena. Ya, ma o lo fa tu mawina pe le fa tu tuanga o le vaeng fa upwai. Ilana tainga ile nei vai tau ole tausanga. Ole masina o mati o le tausanga na sei mawai atu nei. Ole na sa na moli mawina. Ia le sei tia mawalunga o le tau o le pingsing. E pei o na iai nei. O le kini mua le wadwa ilunga whapea. Ia le tau o le pingsing. Ia ma o le timi nei o lo whatu mawina pea le taunga tātu o le kiso. Ngai lo le pingsing o le iwa valu. Iwa lima male iwa se fulu male tasi. Wa mei o le masina o mati. O lo o maitawina i fo. Ia le tau whiololo mei o le tau o tau mafa. O le inflation ia o lo o mawalalo i le neia tau sanga. Ia pe a fuale ia le tau sanga ua tuana iantu. Ia mai ua whaintitia. Ia le whaaluina o tupe tanganta whaatau. I le neivai tau, ona o le taunga tau, le soi fuanga le wai ei tātou. O nisi nao wha maumaunga e pei ona tau, mai lea e le vaenga o le Stats New Zealand, po le official wha maumaunga New Zealand. Pe a fua iei le tausanga ua tuana i atu. A o kulanga la vai e le kako pingsi. E le na whai loa tu fo i lea so lulu o le neivai aso, mai lea sa, limas fulmon tupu aso lo toi le kako pingsingi, i wakasi i wa lima marivas fulmarvanu, a ko aila markiso o le ilunga o le lau ele maisi le o mai lunga o sami tempin dek o le kako kiso le fast fulmon tupu aso le supply va befoi male pengi singi o le valele. Ai o le sondafi, o le na maitawinai ia le whaatafunaina. O se tasi o oil refinery i totonu Australia. E lua iai ia la. O company ia o lo whapele o na whamainai le swau. Ia, whamaile tala Australia por company. E leise me whaporina i fuala tok. Ona o le iai leisi la. Ia po lo iai leisi ala to fali. O lo mawhailea o na whamainai pea le swau. Ia, o na Australia e tele ana minerali. O le awidantu iantu no e mama. E au fia i la marikesi. O le mela le makua malosi e koe ka mau aingo Australia. Na ilo tātou i nei New Zealand. Ia ua e na pauanga ko mea au ngā kui fafo. Ia o le kako mamoe. Ia o le ano manufasi. Ia o le kako apple mar kiwi fruits. Ia whapopo ki e makako kamalakapi. Ia e pio tūlanga nao lo a wina tui fafo mai tono New Zealand. Ia a wala vai ia le tātou whawhatau inga lea. Ia ma isi anturu e fo e malo losi o lātou te mau ainga. Pe ora mai tau ina i le nei vaita. Ia, o le ngā, o le mako i whaile le ia o lau pākiki. Whaia e pa ngungu ngangi. Ia pa ngungu. A koe pa ngungu o koe makaya. Ia wha pa ngungu o koe makaya. Pa wale mea, wa i se poloka paka e manga ia ele kausaminga. O lau pa nunu. Ea oi, sauia se yo o mai, masongi tasi mai.
tifa mai uma ole tupe le ai se mea ai darling talela vapolonga ino foto atasi saria la wafionga Tātou tālafone whawhaina tū whāta Cielo Radio Samoa a walo whaafunga angana nei tū lao le haso. Wa te enai se tau le asfulu iwa tau sanga le matua o na mōlianga o lo tua ia ai o ia e au fia i le whasio tangata ma le loto i ai ma le wha o manua i nisi o lo na ainga i se whaalawilawini tū lai mai le no whanga i tua i Canterbury. Ele o mawhai na whaalawi lo le suafa o le nei tā lavou, ma o lo tāwhia pēr i lalo wawa ai ngā leo leo, le taimina tūla i ai i lumo le whamsinonga maulunga i kalai e stete, i le taia o le asfareile. O mōrianga i au fia le whasio tangata ma le loto i ai bo le murder, ma le lua mōrianga o le wha o manua, i na ua maua le tino mali o le tina matua, i se whale i Burnham i le masino i Januari. Whamawina fo i reporti a le Radio New Zealand e iai le tautonunga se tāsio au ainga le neia li isfulu i vatau sanga na longo ina leo leo i le mea na tupu ina wā a fia fo o ia i ngai oinga a le nei tāla vau. O le ato i tū lai o ia i luma le whaamsinonga i le masino uni. Ua whalawi loe le vāenga le Pacific Kids Learning la nā ata ti whanga i le vāenga lo na lua o le Guardians of Tomorrow, Stories of Land, Sea and Sky. O se ata ti whanga o whamawina ua avea lea ma la asanga tā ua i le pui puia ma le whaola ola ina le lei o ngana Pasifika. E tā ua o le nei ata ti whanga na tu whaatasia o se animation ma e o atu le iwa se 10 minute lo na umi. Ma o loo au fiai tala mayanga nu e fitu o le Pasifika. Ma o le ono se 10% o loo whaamatala inga ngana Pasifika. Ma o loo awai ai fo i le whaaliwina i le ngana Peritania. O le nei fuafuanga na whaatontonuina e Herman Aviu, ma e whaavaile i lunga o tala na tūsia i nuu ma le ati nā e i lano polo kete o le mātala, e tau lai i tūlanga e whasotai le i si o manga whaapere le suinga ma ali o le tau. O se vaenga tau o le ata o loo whaalia e a fiango suinga o le tau i tūvalu, e a fiai le anga i ese o tangata, ono o tūlanga ma ali ua iai i a suinga o le tau. Na whaia le whaalinga mua i au kilani, mana awai e tu ai le tusa o le torse lau o tangata, o le naunau te inga lava ina e sanga wha mausa li ai o ata mai nuu ai mai se lava, o le wha ola pea o ngana maanga nuu, mo tūpulanga whai mai. Wa saunia tu nele te mai tai o Daniela Balford mo la no lua i ta uvanga wha avau malo le ta alongo le ta polo po le golf, i le whai ungole nei masina.
O le nei taʻamiasaga faavao malo o le a faataunuuina lea I se tasi o malae tele mai longa le laulangi I siko te lani. O Daniela Balfour se fulona na tausaga o se tamaʻitaʻi Samoa, ma o se tasi e iai o na fianga tu maulon soifua o ta o le autism. Ai e ui I le whaafitauli o lo whetaya I ma le nei talavou o whaamauina le mauae o ana taumawhainga I le ataalonga le tāpolo. O le tausinionga o le alo atuai Daniela o le taamisanga o whaingoina o le Ping Scottish Open I St Andrews. O le nei tauwanga e whaapito au ngafa lea mo I lantou e iaia a fianga tu mau le soifua. Whamauino Daniela Balfour o se ulua I tamaʻitaʻi New Zealand Samoa, ua iai le whaatūlanga ngā whaavao malo I le tālonga, mo e iaia a whianga tū mau le soifua, po le vaenga o tā ua I le ngana Peritania o le only female golfer in New Zealand and Samoa with a world ranking in disability golf. O le tausanga na se mai atu nei na tausini o ai foi Daniela I le Special Olympics National Summer Games I Kalai Estete. Sa le tau mate lava le mata ino ta alonga o le nei alo. Pei foi o na maua ai le manu malo I le pine auro. E mai ana tamilusanga I Skotelani le masina nei o na malanga atu le mo a Amerika. Mo le tamilusanga o le Chicago Adaptive Open. Tato telefona mu faina tu fata CLO Radio Samoa a walo fafunga anga le nei tu la le aso fa aftai fafunga mai to fa soifua. Le temila wa se anti alima miru tu tene le July tolu o le dawa e whafunga I se o totonga dao tātou tala e vai whanua o New Zealand pe o le whunga dātou tāmperina le whiunga ia le ulua yeli Aisha Hooch o le vaenga leo tātou tala whawala ato e mausei si whaopoponga e le vaenga spaupa tātou o lielo na lofa malona le leile. E mo te bidei o le vaenga le tātou tala o le taumo le soma le whaiunga o le lewe yaso mo au ki lani ma Samoa a wina mai lelo official va ai taumo lo si la fia. O mei o le soe a wawa nisi o vaenga mai te ulu va vasalo ai wanga I nisi o pitoro so vili angi mai le tu I sifo vasalo I nangi mai I le tu I matu I le fiafiana nei. O le mawhanwhana mo le nei a so for waile mo au kilani e luas full tikeri o lona mai lo I le poana nei e se fulu ma le tolu tikeri e ngoto le lai le toi ono bidu te le tu lai ono I le fiafiana nei. O le venga mo le aso a tai au e o soane le la I le tois fululua miru te li tu la e fitu I le tai au. Whamei a waoa mai te uru vavasolo ai I wanga ea e whapelea o na te ape solo I taimi o le Aoauli wha solo I ne palasi mai te munga e se taimi o le fiafia tai au mai ono iei foi ea wila ma whai te tili mai ono mamafa mo nisi o na ufuanga. Sa vili angi mai a tai au mali tu I mantu wha solo I ne malosi le angi mai taimi o le fiafi. O le venga mola sa sa whamei e iei te munga ai le mana malama o na wha solo lea ina langi le lei le tau sa vili mai le tu I matu I sifo I whiololo I taimi o le fiafi. Malea sunga fu o le venga sa fau le toi fu iantu o whanau I le aonga o le aiai I wanga I whiololo mai nisi o taimi o le taiao ma sa vili na e angi mai le tu I matu. Talo fa tu ilo le ile diva ngole so I ainga wo me masani lo mafuta mai Samoa ma no la verga we ma no le fai le faiva. Lo venga de le tanto talo le tamo Samoa la nga yantu ile poa na nei ya mo le fai unga le venga so mo atu winga le tam o se va inga vai o pe ma ma le e o to ilunga Samoa mai au mai au ma nei timu ya afia ile ntu we need you tangi. O le tala fia e le aise fautuanga po se lapta inga o wha malo sia mo laufno o mo Samoa e le nei aso for waile. O le vengala mo le sofa mai ufitia se vaenga le langi e nai iao matimu e ono whiololo le mafa ai pupu I vaenga mo lulunga wha pena I wila ma whai tili le Aoauli. O le venga mo a te amo le sao le anta ulu vava solo I timu ma le asonga fua o le anta ape solo ai ia nai timu. O le tūlanga nai pe o le winga o le tau I le so. Ia toi foi ma le so a tai amo le whai unga le vea so au le mai.
ele ofisa o le vai tau mo Samoa ma au kila nei. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ale wa valo minu tau tau nele tulai tolu chichi fan talavantu van before sina le santo lupe. Auto malavale ma to milini vai ngona Aoauli musika. Wa vai ai foi o tato polo kalame fas. Fanga solo. Time
chill, brother man. Oh man, right. Rastafari, right, top from but that's your brother man. Find me love Shiva, when me let me see God. It's the power, right? Man, well I go pass it, fight the blue. Papa, make pass it, sticky, yo, big, I say, what's it? I'm gonna go. Vivianga sufi filoi o le ringainga o le Aoauli na ua luse fulu maleiva minute o te anele July tolu pa talo fa tuai la ka maleo pasa ia ma lo la vale tafao malau ka mo mika DJ Big K ma lo li mika nga luele di vai so ani na il fali ala so sila ye le pona poli le pinginga ele si Eagles ali o le cowboy pa le si colca poe pa le lor puro salonga le puana nei o le tam sanga le kapili ki le ola so yele Raiders mo le storm ele town le July valu town se full Dolphins male Panthers all the Warriors le ola ta ando le fia ta mo le Warriors la ta ando mo le Titans le town le lima ile fia ta au ole la piki vitawi male Dragons ile afo le fitu le po ta au male talong male mulio la fitawi ile West Tigers male Broncos ole sa Roosters male Knights ile talia ole tula e fa ile fiafi ya lo knowing ole makwa kile au ka longa yole e mai mo yai so lunga talonga ole fa ngole ni ve so le tamasanga le lakpili ki le vale ole Eels male Bulldogs ile lima minute te ai leono ile fiafi ole aso sa aso nei le lima minute te ai le fictu le poana ni ole avto ile Blues male Highlanders Waratahs male moana Pacifica ile lima minute te ai le Aforiva ile poana nei lima minute te ai le fictu le poana te au fito ile Chiefs male Hurricanes
Brumbies la pingi ma le Fijian Drua i le 5 minuti te la foriva le po a taiao. Ma le talong le muli o le a fitau i le Western Force ma le Crusaders. Ta longa lea o le a whaia le toi 5 minuti le tulai se fulu ma le lua i le po a taiao. O lono winga e lor ka longa le Western Force ma le Crusaders ai whailo ma lau whaapusa o le o sa. Tātou tālonga nā le whai ngō le ringa yaso. Komane iei mai ngā luenga tūte ma whaiva lo filima. Sāwhianga iei le ringa yaso ai mā lola para ngā lue. Te mā lo foi le whai o le whaiva. O a mai au ngā luenga le rei Aoauli. Vai pele o winter clothing ala a la whaia toni ngā o ngā le whana. Ia mo le winter i le aso ngā fuola veas folk. Ia ma vai fau po a koa o la kou se e vai ma la kou pia kou ki. Uma ko foi le la ko kam ka kia ia ko inga me ia ole ko a onga foi ma le lunchbox ko nga le o ka ko ingita alu ma le mele a onga se fa mai ia le wa ave la kish alo le ga lu ma lo fe le foi ba Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Morning, doctor. Cold this morning, eh? How's your morning? Hola, boss. Hello, man.
Always make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay. Ama taise talu sanga ona tatu Aoauli. Talu si o lenga luenga ma se sine ilove. Fai male fai te ngalue male fai tau talu na fai tasi mai e manuia I mea uma. A fai ua mafa pasina tu mata. Ava ai utu posi fi e moni me o mata. Awale fai mango kolo ki la lo le tai misa o pe ova mai lau pe ai le mali e o lo mana o. Tiki le uso pe ane ai sana lifi. Fau tua ia anko pe a fi. Ia e lima foa I lau la nisi. Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo lo si to pilene so. Au mal fa ai ito Sofia. Au mo ile ninga lo na sana vi inga. Au tato ta fai fa malo lo si to pilene so. Au mal fa ai ito Sofia. Au mana fifia. Moi. Awole fosia I le maso la falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo I le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ili I langa luenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ili pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tango fa mauni. Tatele to pole ni tu si pasi. Tu sapenu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu tu no ti me fa masani. Te ea e tu e tangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. E manuia ina lo nei e toi maluia ile nangi. Wow. Ta fai fa malo lo si to pilene so. Au fa ai ito Sofia. Au ile ninga lo sana vi inga. Au tato ta fai fa malo lo si to pilene so. I will fa ai ito Sofia. Mana fifia. Yo la mai ano a fai ua yo a ono tongi. Sele longa lu mal fa mauni. Fa te ala tau la on fai leo fuanga ma bana tu Samoa la fa somos fa moli. Fai lau si ma sani male oli. Mana vai so ili loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ia la mai foi samsongi. Au ai te ai ina ne se oli. E se tu se apu e fa ali mai pa umoli. Mawalo la unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Au ai ke chiki e fa alo. Ko anga I fisili ma vavela uapo. Au ai ke pupule fua o I se mea. Au fai ngā luenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e o ngā e se le so enga lo pasinga. O le I mua lupi. Le fai o lau tax. Ai le I mua o pepa. A e so mai e relax. Waka kau o ngā pase me malo I lo pack. Sau Ship, au e te tawhau. Vai oi I tuli le usu mai taiau. Back, ship, au e te tawhau. Vai oi I tuli le usu mai taiau. Mai a kile ni e skali e kau ia skivi o I whalangi. Musika sika mali I le so I whiwhiloi. Ka me ki sasi o ki langi. E tātou, tau whai whamalo. Whamalo lo si, tau pilene ia so. Au al wha ai I tau Sofia. Moa I le nenga luenga sana vi inga. Tau whai tātou, tau whai whamalo. Whamalo lo si, tau pilene ia so. Au al wha ai I tau Sofia.
Mana tu mana fifian Awhaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O alau lelo tama wala lo A malu I fale malu fafo Au whaingaru inga whea lo fani Mata utile naka mupani E amu ile na pule siri Ele so ona faya seisi Se amu ile na pule siri Ele teitai fika e seisi Timu maa fai malanga lole pe asu e sela au e fua tele nau nau Wamua ta milo milo e buli buli tau tau Upe vai tasi ai faa e tole lau lau Timu maa fai malanga lole pe asu e sela au e fua tele nau nau Wamua ta milo milo e buli buli tau tau Upe vai tasi ai faa e tole lau lau Sole alipea ese malo le alofa e que vai mai lava e casi ala cafasao ai que fama kakasi mai fama kai pepe soso akuio e okumanga oe e é malo e te upe vai tasi pe e te tau falili ua e laki ua le ai sau pulu tasi Se mano e fanga oe Fa amisio galinga Fai tasi fai lua ua lava Fai tolu fai Fa ua leaga Timu maa fai malanga lore pe Asu e sela au e fua tele nau nau Mua mua ta milo milo e muli muli tau tau Upe vai tasi ai faa e tole lau lau Ue faa tamaia, le tele o me ai E umana e ai, e sola mamao Wa uma fua lau aina Fai ai lau breakfast, lunch and dinner Ai o ti ai mato Alula awa ke kuesau e maua ai lo iunga Ai lele maingei Pea oe ke moi Aole si fiolo kuluku Ole pue oe ai kungu Managai alo lo 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 Ai gai le faali fulu Timu maa fai malanga lole pe Asu e sela au e fua tele nau nau Wamua ta milo milo e muli muli tau tau Upe vai tasi ai faa e tole lau lau Pe ale alofa, pe ale popoi Pe ale kaele, pe ale fefe Pe aga apo, pe a soa ai Pe a fai kala, pe a kaula malama Timu
Think a minute. It could change everything. Think a minute. Since we will spend much of our life at our workplace, let's complete our checkup that we started yesterday to see what unhealthy conditions we can start changing to improve our daily lives on the job. A fifth symptom of an unhealthy workplace is sleepwalking, kind of like sleepwalking. Your body is there, but your heart isn't. Your enthusiasm and expectation of a good career that you had when you first started this job is gone. So you spend more and more of your time daydreaming at work or escaping through activities like personal phone calls, the internet, the coffee or tea room, or other non-work activities. You may have even lost hope of ever moving up in that business or moving forward with your career. Another symptom of an unhealthy workplace is where hard-working go-getters and innovators are criticized, teased, or even laughed at. Your ideas for improving things are rejected and put down, not only by your fellow workers, but even by your boss or manager. This can become the crippling, even crushing side of the tall poppy syndrome that wants to keep everyone down at the same level. Even if the employee who wants to improve is not going to hurt his fellow workers, they still don't want him to succeed at helping the business grow, simply because of their petty jealousy. So every day you're surrounded by insecure, backward thinkers who hold you down from achieving the career you could and should have. The final test in your workplace checkup is to ask yourself, do I make a difference or just make a buck? At the end of my life, what difference will my life's work have made? Will I have fully used my abilities and personality to help change people's lives and my community for the better? Today, why don't you ask the one who gave you all your abilities to take charge so you can maximize them for his honor and other people's good, as well as your own? Jesus may guide you to a different job or keep you at your present workplace, but give you his strength, wisdom, and love to influence your fellow workers, to start changing your work environment into a healthy, happy one for all of you. Just think a minute. If you'd
se vomali na pese tapuni le dei vainga o le Aoauli. Ma le whantunga ua whaingoina lo se ia lo pale au roe taulunga atuai. Le polka la mina ua whaingoina o le think a minute po le toe mafufau. Se minute se tasi ai le sasi ia sau whai unga whai ona o lo le fia po lo wita. Ia po o le ova fo i o lo fia ua whai e masau wholawhalanga ai umane ua makwale ima se mea e happen. Fitu bidu talo tuan tale o July 5, mara tuan tale July 5. Wada tu tatu tala mai tunu o le Pasifika male la lolangi. Se pera mai elfel tua ia Miriama la toa pomari. Le ding fo i vainga o le fiafi o na so o tuaila. Mala porkala meo oi mala July fono fa tasi mai le sunga le li santini. Le toa fai a tumara vau siki a shu. Wa lava ia le longo pui li o lo tupa. Ia mlo tumani. Inisi fo vainga o le July fono e au na e silafia. Siva, a ele
Talafalava o se whapoponga talafowa le video Samoa mo le neas whareile. I ripoti o pita rata mai o Amerika ma sa sae tūtutonu wa whaelo mai ripoti le CNN e le 11 maridia Israelu ma le Hezbollah i le se fulu waso le a tau fia i pita winga au lea ua ripoti mai ua tua ia le amia le panona Israelu i le solia o lea marienga o na olo feta ua ina le whaia pea o oso whainga i reitu i saute o le panona. O whaidua le pāramio Israelu Netanyahu, e le o e se mai le pita Israelu mai le vaenga o lo iai reitu i saute o le panona. A wa whaidua atu fo i lai se sui o le Hezbollah, e iai fo i lale la toa ia tatau, e tali atu ai ini o swainga. O whaidua e Trump i se whonutanga na whaia i le wharepae, e ono whaia se whonutanga i tutonu le lua vaiaso i le vao Israelu ma le panona, ma ia tāua ai foi e iei lamalo na manatu e leo toe mamau se teimi tau nuu i se marienga ma Tehran e mai se o loo fuafua isi tala noanga i le wha ai ungo le Vasilei. O whairoe ofisa o Amerika i se sae tūtutonu o toe wha mautua lato wā upenga ma sauni mo le wha awa wino le taua pe a whaia le tau nuu i se marienga whiutana inga o loo whaia ma Iran. No wha awa upea ma le poloka a Amerika o loo whaia i o ngā sami le Strait of Hormuz. O le so watura i whamsinonga le i fita au stadio Ben Robert Smith e whinau mo le talaino i tua mai le wharepuipui. O lo te ena e lo ia le malo le atalosanga o no lo tua ia i lo na awhia le ngai i mori mau o le witness tampering i tausanga watua nai. O Ben Robert Smith fasu fitu tausanga sa po ina leo le aso fitu le masina nei ma mori e le fasio tio tanga te toa lima sa ilalo le wapa ainga a o iai Afghanistan i le vale rua af maleiva ma le rua af se fulu ma le rua. Fina wane ana lo ia e te tau na te tala i tua se i tau fau i tu mo la natali atu i mata upolo o au fiai. E maise e aona sira le whaamasinonga o whaasara launga whalawa i tele whaatatau le mata upole nei e ono whainga tai fo i ona whaatino le whaamasinonga o Robert Smith i se tūlanga tala whea ngai e te tau wai. O loo whaatadia nei la se whaai unga le whaamasinonga po le whaamasino i le tarosanga ale li fita. O loo mautu pere fina ngalo le pare mio New Zealand o Christopher Luxon o loo iei lava le lango ato atoa lana vaenga whauwhai a te ia. I ptira beida New Zealand i le so sana whaamtalanga na whai e lau tūstala i Waikato i na uafasiri ngia de tūranga leila na taita inga i e tā wai o loo tere lo na whaatuatuanga o loo ia te ia le lango lana vaenga whauwhai po le caucus. Tā ufoi le ripoti lava lea se whaamtalanga mai leisi sui o le vaenga whauwhai o Chris Bishop na ia te ena ini whaamatalanga e whaatatau i le ono whina wai mō le tofi taitai. Pa mai Bishop, masalo ni whaamatalanga e afua mai i tala whea aveai. Na whaelo fo e le sui taitai o le National o Nicola Willis o ia o lo lango ato toa foi i a Luxon. O le tele ofisa o le malo i le atu malasala ua amata nei o na whaamamalu se whainga fo ua tāpuni ai au onanga a le malo i le tau le tolu le Aoauli aso taitasi o se awala le whaasau ai le suau uona o le tūlanga le mautu o lo iai le lalangi i le teminei. O le anga yo inga e whaasau ai le malusianga o le energy, whaititi ai fo i malu i tau mo company i tau malusianga e maise lawa kiso, ma le maualunga o whaatau ai lona tau i so se vaenga o le lalangi le teminei. O le fofuanga la le nei wa whaia le Marshall Islands, ma lana whai ngā malo e moana au nanga e le mo mia i te mi uma, non-essential services. O lo whaua pia au nanga e peo na masani ai, se i vanga nā leitu lai tasi le wa whai titia mai ai te mi whai ngā ruenga, mō nisi nei o au nanga. Ma le taramuri muli, e le whai ngofielu i tawa le awhenga i pia ma le awa le Moana Pasifika, pa pe foi ma le Fijian Drua, i le whai unga foi le neiva yaso e le tamirisanga se fulu, o le Super Rugby Pacific. O le Waratahs leo le awhetaui ma le Moana i le Malai Sini, le Poana nei, a le Fijian Drua, e whetaui ma le Brumbies i le Malai Brisbane, i le Poa Taiao. E le opose lilo i le neiva yaso i le telo tala whea vea i e tusa o lui tau, o whea ngai makalapu nei e lua i tua mai o le Malai, mai se lava i le Moana, pe i tai au peo na tau lai tamata a alo i le whai unga o lātou tau mawhainga, e mai se ta alonga i lunga o le Malai. Ta ua le ripote le tio whapamalo New Zealand, se whamtalanga ma le ri kapteni o le Moana o Miracle Whailangi, e mana o mira ta alo whaatasi o le Moana o se au, team. Ona o le tūlanga whaitua tasi, individualism, o se tasi leo vaenga sa maita wina i tau mawhainga o tona ai, sa whaia i nai.
O le awhara o le fitu le poana nei le taalonga i le Allianz Stadium i Sydney. Tara nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei fo i aspareile manuia tele le whaungo le vaiaso ma whainga malononga whaasoi foia. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafonga ma mai mo mai pia i le Radio Samoa. Yeehaw! Noise.
shaka. Tau mama faina leo mama fa. We are tata we see ya tiki apa. Eleni, afalai fanele shile manoni. Eleni, fakale shile manoni. Fai Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wa mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti mavaruatu I le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu whawha. Olua tasi 5 tolu tolu whawha. O le porakala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Temela wansi le was full mo le fitu minuto between le July 5 I feel like enjoy fa talvan to le diva ngole fiafi I la fa funga anga yela ngato I le ola mai mo I le to fa wa le le su funga le to Radio Samoa tasilima Ivatolu mo ja ono le to se le fionga yali anto savema le pol kala nga I fo fa le fa wa lava ja le tanto ma tanga se yo le July no le 50 ja os freely to tasi e pe on na mas ni e fa wawina ia le tanto polkalame o e mala tula fono tasi mele sunga le lisa tini le tofa ia tu mo va siki asu ia wa foi ia le fa pulaina tilio nisio va ngol tula fono le la tanto to anga soli ia pe usta ia foi nisio tang talvan to le telenga tu mo va pola sunga le lisa tini ba no sopo ba no nga lui Di se fu manuia I le tula la fiafi la uftelinga Fofgogamua pa lo to fa fu se man I fa pe fu tata o li fa sala ne fiaf ia fa fi le fu pe la sila sil tata tunu ia una tofi le tu fa pe fu ia tamam tina mat tu ia masira ro lo tata tunu mal tata fa fu ne fiaf ma lo ngal lu ma lo fu ile tawata ia bia le lo fu le tu le tanto filo ai lu mo no ne o tu no le ringa ia so tu mo va ia to e se ia se uso ia le ato ja kom sia ide po fe o ka fa o ja o le so e tenu le lo wa fai ia fa mai ia sto so ningo tina tu ia ma tu fa mai senga la inga ia pe fo lo fanga mo le fio se ve fa pe fo ia la inga li mani fa de questa cacamaso ia ma filo ila sa e li tu va I Samoa ia o le merkawa o le fafka o lo que vai nga fa kasila vai le ola mala fang voilà o le laki o le ave le mai se kangi con un kangal ngale no vai o le pas yo o fengi me foi vai le ola la mai am best ja vola lo fa le I wa tanto wa le mai le vai ngole fia pisial ka ia malana ja e fa tai fo le ai va ia tu foi le
Pa pengel va son ke ngi solo fa fe me ka ko le fa li tu mo. Uanga o senga lui fa fuai de faki me ana wadi ia. O le sile vai ga le na fa si fa pole yo le mtanga luenga le lo version si va tonight. Sa ta penal mtanga luenga le lo ia ona o tala fo i mala pata inga lo wa le pita ia ni fa ta le tu. Ia o le sa ngole mu ia la telo tatu tunu pita ia ni. Ki nga le nga chilenta wa le ke le yo fa fika lisa le nga le ku fa lo ka ye le ka tele fa si tela tatu ta va la ver a wo mai ta wina ma wo si sila fo mtanga luenga o le kelo ka va le la ve le o le ka o le mo ko fa ka mala o la tu me le ya o me le to mtanga luenga ni tu mo va ma nga firi so le fa filo ye o polo ka ilu makui o ko la ku le ilu makui so le ala fu ko me le sporo Os ko me fo le ufa e iwa mana tua o le si vaenga le ufa tua ina i lenga ia mtanga luenga leo i le tele o mtanga luenga se o te tauna mata ona whaanga yo ia tātou poloka nei o na ua vai e pēr ma le pole mtanga luenga leo le tō a telo le atunu e le ousta ia tūla fono tātou o wala te mine o wala sanga le mo le atunu ia e whamanu kulia kumu e le ka ua kumu mea ia le tāwha iska ko poloka mare So, ole me ko fa ko. Ia o ke le ko polo ka fili le ama ka pose me ole iva. Se fulu. Fa ka ule le ka fa va. Ya ma ko le ko manga va e polo. E ia fa ka fa va le le. Ia, e ka ke lo fa la si va nga vo le ole ko marka i rua ka i ko. Ja, fa per ma fo so ko yo so ko ole ma walo e mana tu fo se mo ole kai mi kong wa le wa mata ona to tele le tunu o ta mo faina la malo le fia fila e me se la fo tono fo fenga lu ngo ye la va tele fia fia va ngo for the happy hour for fenga ta a singa luang a singa ko ya ma walo kamba ka ko poroka ka lo si ma wa ko la kamba le o pak wai ele ma ko la ko kamba ngi mai ya ke le ala faila ko me fa penga ye fia ka lo sia ia o mawanga i lumai ole a je o la ko pu e mronga pa wan me a fa yo ngare la fa de fo fi polo ko fo penga ya tu mo va ya to no ele to po male le tu langa ko e pe ole ya le tele fa fita uli lo fenga ye malo tatu tro ya e mai ta wa ko le manto i lunga tala ya o mai tu ia e o te loa ele te teina a whamaitua li poti. I le telo mausori ngā tu la whono se ia ia i le tonu le vaita. Sa le whaisi whaatuputupula i o nisi o soli ngā tu la whono o lo whaia le tātua tunu te mine nei ai o le pōlenga whoi mtanga lunga te mine nei sa mo mala whawhanga. Ua whawhaulinga ua le eisi po pole o lisi tangata le soifu o lisi tangata. I nisi o soli ngā tu la whono o peila vaenga i o sawanga whoi le lolo whaia serious assault po o whao lima matu ia. Whaia si whaatuputupula i o le vaenga lea. Mai ele ngata la vai e te tonu ainga au whafo. O yele vaenga o tau le saunga le mu o to te le sava vali na o i lātou pe o e kolengi vaenga whapena. E mese fui lātou lo ta whao i whale kalapu mo na whanga whaitele. O na o yele vaenga e leo lo whapolina e le vaenga i le tu mtanga luenga. O ke lo isi la e aku su e fui le ia whala bilafi. O le vaenga la leo lo ua whaatuputupula i o te mine. Ma tau la vai a tilo i vai taimi o le tau mawhanawhana le na iai. Sa tele le tatu pasika fu le fa la fu fu le sai lungo la wala o tau le tele ona o le tele o nga lunga mtanga lunga lo fa tino te minai a sila fu la vaenga le o ye li si nga lunga mtanga lunga le lo fa ye te minai ya mo si fiele tunu ele um fenga kule mtanga lunga le lo pasika nei uno ai inga la lo la virtu la fu no ma vaenga mo fa tia i fenga nga lunga tunu mtanga lunga ai pita yani o le taimi ai mau e mtanga luenga leo ia pasika nei ia kosolo mtanga luenga leo ai leo to tele te minei o whakasi la vaenga lea ma le so tu la fono fu le ram rate le sa maseni nga ve vesi o kaule pisa nga meari
ma ua se kasi lua pe ua faisi tele fu nei vai taimi no winga na to tele la ungi i lenga fa me le ola ua fa ingi fa salang e mai le ngata ina o le ua mau la to fu i le se pe fa ponga ai le fa so ka mai ma si vai ngai o ya o le si vai ngai fa malo ma batul fa fitai i la to ona pisinisi ma oloa ona o le talia o fautuanga le mtanga luenga lelo inisio vai ngai te tau na la to fa yem fa tatitia a wale saunga le ko kikia le ai se fa le olo fo le dairies le ai ma vape ole o ingi ka kopo a mea fo i man ka kopo si ma ia ma ua mea bala i o fa i kongole pisi for pui o lo ka kongole ka e pe o le quero ke fa ka mo for pui ai o vaenga o mai na fa tatitia fo to ina i la to na pisinis ona o lo la to saunga le mu ia pe la le sida vaenga lo ma to tilo wa fa le kile le ram rates a le telefo i o tato so ringa tu la fono lunga la wala le alo fe te minai fa si tele o so ringa tu la fono ia e mo si de fia fo le tunu o le si vaenga fa si ko ke lo tato tunu la to fa so ringa tu la fono o kako pepo ka vali pepo ia le ta o le warna fitness le ave fa le insingi e siaki na ta vali lua o tato pepa ia le fo i a mai lunga o le farimedi le umolonga siaki farinsinia ia avelo le ile tongi vanga le ale o lunga lo penga te failangi io o tono tato farimedi po le VTN se play i fa ka mai pepa ia wa va ai la mama tu tilo ia fai ia si to telo le tunu o le usta ia vanga ia e mana tua o le ai ele swing of phone le ala le mona tala no le malo ma pasia e amataina no fa malo sina ile aso mo no ve marta sanga ne malielo e a fu mai lai tato pepa i o warna fitness o vaenga ia le asui mo tato ta vale ia le ai la le sumar fata usanga le fo e ta ilua ta usanga le ala mafaiunga faila pepa fa ko e siaki ali sia le silu tau sanga ai mau e lan ta le fo wai fa tau sanga ri tu fa tau sanga ho a me ko kile ko foi ka le fo fa ka usa si malo ia por la loto ya o ta vale lalo i fo sumar fa tau sanga ta vale na le sa ta yono ya masi le ala ka usanga mari ya na si sila le ia Samoa ile vaenga le yo no pumonia se umar fa fonga le tunu e ia i vaenga le e ia i fo i vaenga fa le wow le la fa ngofie ia wai o le akwa ia la masiaki maka va le anga la se me orka va ia le ki fa wai le anga ia kongol nga lua ka usanga pe fa nga o pe vaenga na fa plina i fo ia la tilo ia a fa ia le ma wo en ka nga le o le felo lo ia lo tau sanga le kinga nga ke le me fa le kongol ka vale ai o le a fo dia o le alim feo nei lo peita yani a fai e mo on tanga lunga le pe fa tu ina la tabani ai le mal mala mama le mauti non tanga lunga le o le sefer tabale la wala e ku sapo ye la do sanga le e ma fai en tanga lunga le ona fai se vai ngai to siaki na tabale le ma to banga na lo fe temine ya ta to tabale te sanga siaki e o foi le no masina o ye tabale o mato vai sole okay, o fo pe fa finga ma pe por ka no le. Fa yo ka ko ki aka i numa anga ma pe par va son sim va tu nei. Penga ma pe le pe panga fia de gem fa yo la mun mo le pa. Ele fa ina e ka o mai ke mi ngai a mela. O pa un ngane le pa la yang afi ke mi fa ine pe pa. Ai o la so ko la mun mo le. Longo wingo la piki me le fa ira pe pa. Fa la ku me. Antonio e to televo ia le au fai fale insignia ni to marwa ia le fo ka ai mala ko fale nga me mana tua ele nga tai fale insignia au la to lo fo ia vai nga io le sine avta vali ko fo le simele le sa mo ko kile o le fai wa onga ia po le fai fa hala tu fo ia le nga mo ko kile ni to sanga am tanga ni to sanga io fo lai ka vali o no wo ia ni sela tunu na vala mai e winga la tuta abra na fai pepa sole alwa ku pe la no la li fola ale fka uma mo nga save de seta avali ma vai fa pena e aku mkanga le susu
kuso kamba fu I le feni pepa e la ko ari lo po inga ro mai pepa mai fa pi ai ko pelis kan maka kia ko nga me penga e la vea ko fe marka ko uri tu mar ba me ya ni se tamali o le tunu sa o lo la to fa yel va inga le a fai ke si la fia ele fai ni pepa ia po le Warner Fitness I lau fa linsin ya fa mo moli o ke fai se wala fa so tu la fu no mal fa la tu mari kala ngore le tangata ngor kavan alo le avele lo kavali o le fai fa le pepa o kavali I si fali ngai lo ngofo e kipi de varus fulkala ngai le aben lus fulkala pe fa sutala fa linsin ya me de pepa awa ala verta vale le au yeni vainga le anga tita un fa le e on koe fo yo ke vainga ya me ke no le ya a fe ko ka hanga tava se wo ka vai foi le apinga ne fa yele mo le Warner Fitness sa e la umi foi le ya ma le pepa nga le uma mai la kopi a le la se me va penga fa linsingia e ke wa me sang kusidisiki e vede wa solo muri da karango o fala la vele ia di se man fa funga la tunu la fa se mo o solo musa la ko we nga kavani le manga o mai fa penga usa la o kufa so ga ka nga fa linsingia me pepa si maso usa va me pepa e uma wa we fa ai ko ya mai pepa discount ka va discount nga ri fa ya o le fautuanga mo I la tolo fa ia valinsinia failinga luenga ma le fa maun ona aisea ono sa ngole mo le tunu lo yo au ma lau sila le mai se lava tatu tavali ka alo isisimea awe ke ka alo I le vaenga ma wale so ifu ona le sile pole ngam tanga luenga le belano ta urte mo solo po le ale taimi le wo mo fe pe po ka vale ai fatu ma fai ona foko a ko Julie stau sanga ai mau o nganga luenga le vadia e ai la lor tu la funu I le malusi angam tanga luenga le o nga fatu wina lo sa ko ave ko fe pepa mo wono lai vai ngai ona pipi e role ka ko stika vo ia kamalangu pingi ki e pe langu viole malangu me mata mana tua e le se singa vai ngai e lua o le piniki e fai loa mai ai o le tavali e le o sefi o lo na winga wa ka kawanga avel tavali to e fai mai le pepa mai I company wa uma ona ia le mali nga martula fon e to e fai ele se aki ino lo sa tala fata I tai VT and seed e ni whenga ego e nui lalo le o wharing singi o Wayne e ni whai whai di Wayne anu tingsi e ni whenga koe anu ia pola e koe wakwa ne ai e awea kako ka awale le VT and seed e au mai whaale le iem koe si aki mana tuala o le pepa foi lea e le mwhaione a viseina. Ma nga o company la vane o whaia sakino tavale e mwhaiona lato a viseina le pepa le. E kangora fosi e se le pepa tumana e ise whamruia. A mai sau me alofa malmalo pe ungo se lau kala mai kurfa msingunga. Oiso. E te tongi lau sa. E kele hari nga suore mea. E lunga tolo ono sfutala ono se lau. Traffic se lau. Le sala o lea e tongina. Ia ma e tula e loi lumo o le whamsinonga. E se le tala le tau o le vaenga lea. O le tatou pepa lea lanu mea mata. Ia. Whai mai le whaamamala mai ino le pepa lea. O lo o sefe vaenga umo le tāwale. Ia. Peita iane. O iei vaenga wha o popo le tāwale. Ia. O le sefe ai. Whakai ka inga. Kako aiko. Kako sol whangu fo ia. Ai o kumur kou whakari ini a e kori ngi kau sanga. O ke unga a e kori mea. O kako sol whangu fo ia pa au. Mai kako sol po vinga e se whangu mo. O longo winga mo kua sa mea ngā pula whangori. Sa vaenga ia. O iei fo imani se o tātou turu. Ma ngai er ke ungo o tātou tāwale ngaki fo ia pingi makakaoro mama. I kauri er vaenga. Kama wei pingi pulu whanga. Pingi pulu whanga. Mo iei fo ima tātou tāwale fo i o lo ia kako pingi paipa fo i mamori i whenonang wai. Ia. E re karia inga ne vai. Oisor. A whaila. Wa iei vaenga ia ua tūru molo sa. Po upungi sākere fo i kia kama isi vaenga. Po ua iei se vaenga. Po ua lau ki kele i whafo pau. Ai leo iei ni tali pefu la tau te kawainga. So o lava se vaenga wa iloa ni mtanga lua ngaro leo. Ua le sefe le tāwala.
mai le iai se ua i fafo atu ma le vaenga whaatangaina o vaenga e tau na whaia. Lua vaenga iai. Maku lau whase lau ka lau sala. Oisho. Ihoi. Ia. Maku o kulo marka kostika le inunga o lau sala. Male whaamatalanga. E avere ka vale. E koe whaia. Lua ia avi ese vaenga i o e whapopuina ta vale. Mana tuola. E whamama venga mula tunu. Mari. A whape umana e ave se ina uma vaenga ia sa e whapopuina au noa ma se vaenga o le tūla whanun whaamalia ina. E ma whai ona toe whaalea ngaina lau sala. Ah. A whaila o au mōli ia. I le mwhainga se e se ngau leo waia. E anwa se ako a mōli. A whai ora kako a eko lea rei e le mwhainga ka ngoi ku i whawhara eka koe ku mairunga risia sa leo. E te tau na vi e se i ar vaenga lea. O le whautuanga la lea tunu. E te tau ne e usta i vaenga ia. Wai rua vaenga on tupu. E ko kongi lau sala ngā pēwhi i te lea visia. Ia. Lua. Wa iai lona maru si anga mtanga luenga leo ki me koe mawo i ngā lo ma paula eko. Fosi e lea visia. So wa tupu vaenga whapea. E o fu e tato speaker fu i leo kekele leo lo iai. Ia. E le ai se a whaina o vaenga ia. A ia sefe lona whapipi ina. Ka mare wha mau kongo lea whior ka wari. Ware se whianga vaenga. Aia ka mai lungo whare. E le se fifu i le vaenga. E te tau wa ona whaia vaenga o mao. O le whanono. Ke nei orka o tātou tūnu ulo ke vai sile. Whaonga mai e sai. E se where vaenga. E o whaia tātou mōri fo i a suru te tele spotlight. Ia. E le ise mea nāku o suru ke kere whapea ngai rungo no sape. A whai i lalas whatananga o le tūla whono i ngād winga. O lo whatino i nai. O lo na winga. E iai le marasi anga whata tūla whono i mtanga luenga leo. Ia. E ave e seina i vaenga i. Erka ko mōri fo i lele o mi pe lua fukure ko i lo marka avale. E mangkona o e li tumanwa. E iei mōri. E le o whakang whila uri ia teotunga i lano voi le. So e sau sao ai makauka i ka nena ko i le siku. So se mōri lava whapena i le whatangaina. Lua. A whai e sa mōri whapenga ai la whira roka ko kaware. E whaatanga na vaenga lea. Whai mai le vaenga o tūla whono. Au one i loa atu matawilo lea. O le mōri. A wai senga ia ele sila le tunu. Ai a whai whaapika e whai kako mōri langu mea maka. Io le. Au one i loa atu le matawila. Ia i loa ngā susulu i lalo. Ai a whai e le loa kun makawila. A suru sao. Le senga me whai meo leilo. O le makawila ngai whasanga sao mai o maka. O le sila le vaenga le olo mawaisan. E le whatanga ina vaenga. I vaenga i a. E olo tau whaifo ina tanga runga te minei o nao le mato titilo tilo. Bo le o toi mamao ia a e whatino ina fo ia le tato wo kapo liki. Ia. Olo whai ia novemba. Le la olo whai ia fitu na inga ma fono fo ina tanga runga. E tau ma whaifo ina ia fua mamao. O i leo lo tele so nga tu la fono lo foi lunga ka ko wala lo no winga e tele la bono la matana fa malo si e tu la fono i vaenga ia me se lava ka ko si pika me se si vaenga i o moli o vaenga umana e le te tau na fai a fai o lau ka avalenga mai pe nga o le tarfata tai nga le fa o nga ngo fo sui le valu o nga o lau fo tuanga le atu au le mai mo lau seding pe a fai le e lo iai se whaatananga whaale tūla whono e te whaapopoina e se si awhila po aku ka vali. Lea ka o le low volume cert. O le pepa lea e mai whaatananga e se vaenga o le fitu se lau tāla se lau muntupu tāla lona tau. A whaila e tau whina o le tanga luenga leo lo a vai aku i whaamungmungor ka vali o le wha o ngā umu. A o le valu le kongo le awhile tono tā vali. E te le vaenga o le tūla whono i whaonga ina mtanga luenga leo. Whaasaira ka vale. I nunga rawana. Ono no winga. Lusi ako. E ofo e kako mōri fo i e headlights. E le ma whaiona e tu uina nisi o vaenga i tu tonu po mōri langu mea maka nang mumu kongo o i. A wai whaasa. E se mai kamale musa. E se mai kamale musa. E kamu wai ka vai e kamu i piela poko ma. E se malang. Ia, mana tu e le whatanga ina vaenga ia. So se ka avale lava lu o mai nisi le nei. Wa a mai lava wa iei lava le lanu o lea o le mōli e whaonga ina. Le o le kau kilia por kaulang sama le kiki a. Peita i ane wa vai e mtanga luenga leo. O whaka milo ele mō lang moanga i kongo le whatanga ina vaenga i e lalor tū la whono e mawhai on tanga luenga leo ona ave se ina vaenga ia. E le whapea e whaka winga i whalo loa inei ona whatanga ina le lunga la wala.
ke ua mai mawai tupala wa nem fengo o la ki fa me se ngo fa ka umar farolo ele fa farolo kula fo la tunu nei mai o vanga pitu silina na taua ma sila fia ele tunu e o fu tato topa ia a fe ma fa lo wa fa kaula lo pasika fu le le sambi po la va fa ngota ia ai aru fa pi e se ka ko vanga fu le toso ina ile trailer le ia fa mauti no le o lo iai se apa fu le fa e fa ilo mai ai le tangata ma le vaenga fa mawinga ma lo sefi mali o ngo tele la tu o tato tunu o ngo fa la ko welo ta ko to ele o iai se fe le vaenga le mai tele vaenga tu la fono e ave se net vaenga le e ma fai no e au mira to pa ka vale ku kusala le marka vale le fa pi au wa iai ya vaenga ia ta o mai le mafa e ta una to so in le to pa vaenga la fa pena kamu si to ai mo lo sa ngale mo mar sa ngale mo la inga o li si vanga lo ba yete mine ia ka ko fusi pa o e kasir fusi pa ai luongo for ka vale ka ko vende ai fa mon mo le sa mo le peng fi vanga e ko fu vale ngo fo malona fusi pa ai sia e mo le sa ngale mo la tinu o ka ko fi ku ngo fo e le mo le valuta yo fengi me ngal fiku ngo fora ku ko sare ku sare ngo fodu ngor folo fo ne mai la fia ya e tele yo vai ngai e no afia e me se la voi la tabali e te no afia ile tu la fono i vai ngai tu la ngo le wale wa si ile sala o ile li tu mon va o le paka o mako le malo si paka vuia tangata yele anto tol malo si tino mo ma ke fafta yo ke lo ele ako ko lo malo si anga ki paka masa a fai te si la fiele o mau o ngase fo i tu nga o le tino mai peke mai fo ai le sa pe pa fo le fa ai lo mai o e te fa tanga ona e paka i vaenga ia a e manga e masi fictional i mas fulu malo nga e paka i le inga sa hua marcela uli masfuru fiku sa uli masfuru ai se a ona o sila le malo male alofa ia ila tau o kanga ke kakauanga pakai o le pakai ai pakai di sia di fo le lu su ko sanga pe wo fa de ke ia ai a kan wakula o le pakai ska ka le se pe pa pena ni tu mo o ai ka ki vini e vili le kanso ai le fa le ve fu ia o ko a fa pe i se le ngar ke minga kala ngo ia le ave ia martikin na timina ai mana tua o e se ta ngol vaenga le o na e ta una ave le tatu fa momo ia ila tolo i mana o fa pto mi se la valetino e le ki foi pakala ku ka valio mai a fa yo le pakala ja valio ai le ai se vaenga fa pe ia e pos ka ko ticket foi e ka pa ka lua a fai o ngai ke sau mari tikera lo ka mapo lo tina ke sau fa ngai da ka fa ni kaudia pola vai pe pas ko ngore du mari o ke sa ke lu foma abre pe par ko iksa o ye sa vor me vo pe ngari esa e dim mana tua o pakane e mo i la tōlo whewha i pe pa sese pe ave ta vale i le ta vale lea o lo i ai mana onga whaapito ma vaenga o le tino ai do ato toa mani ai a sau la o ele e sau e whaakau e whaanga mari tikira le skanga whai mangola lengon mea o whai alo whala lengon mea ka e isi whai mai ri tumano e rongo sau ngia o whalolo e ka pungi sururu ole le maka ka mama i do ko fe wa ngi ki mer po ole le ole tala tula fono la sila le lunga fam tala ngala tu si lunga tato pakani awa ye de mi fa e sa wa yar ke minga lua ele se me ra o famasi la nga ye foi la to i mana on fa bito e foi va bia usa le la fa ngo foi fa le nga ka o le foi fio e fa la ko fa ka wo se ia vangana o se vaenga o se por kalame fa pitolo o fa yama o fa nga ina o mai le ka pakale i se mari di yenga male kanso ma ila to no pisinis ia nga fa ngoviera a fa yer pa ka masinga ko fa la venga o ke ka sirva soli ma ko fia ka fa foi ni ma tautia ia
Lela o mai foi le weekend na tu marwa Antonio le se me fo o como paka al farsa e ala kulo e paka ngol mukia pe paka ngol driveway le sia ia por ka ko foot pa fo o la se le el mtanga le ngai le tula ko ngi se ri mas ko non se ri mas mana tua mai o te fa manino la tunu ia pe ko lu fu ka usanga o ia la le vaenga lea so lo lava si fa fengo fie lo sunga fa fie ngai nga mar fatua e fa pe fo ile malu le kale sia le ai mo ya so uma ma va ya so umar ka ko vaule e o foi lai lu fale pe lo la po lo mo pe ko fu ka sanga o no foi mo ya so o le kai me ke paka ngor ka kum kira e mo ko ele kanso ngalo ako ngar wenga linga fa va kulang sala e le fa tangaina ona paka tatu tabali I lungor footpath. Olo vai pe mal fa no ya la kala ngowi o taroyan ma ko fa iku. Wala ku ka vale polokar ka ko footpath fu le ala pa ka la ko driveway. O melo tangata wole o fi do mo wala polokar pa ai. O so le lu mala worke. Ai se vai nga tu po se fa la vie la toni. Mo ki ngoa o e fa kamala. E le ta tau ona polokaina. Ia la wala savadi sa vali le tunu footpath. Mai le tau e paka o lau driveway tu lo fa fonga le tunu. E ngaka lau pule ka ko driveway I ko kong wako le pa. O fa fo mai o le vaenga le na e tu mo oti lava I le malo mo no winga e le tau e paka inga. E se lau li mas furu e ta u o le blocking a o e poloka ina le awala. You're blocking the access for other people mai si ka vale. No winga e le tau na paka I. Lo winga fu la le o tala tato ta vale le paka ngol mukia fu le o le kako e le fa tanga ina le vaenga se ta se tanga tale na fai tio fa me o le wala le footpath o le lenga sama I e la ku paka dunga I e le paka lenga sama le ai nga ke paka lenga sama o la lunga ispa wala ila lo ispa e le ton fa ir vaenga le to tele la tato tunu le lo mo ya la to sala te min nei fa mole e le fa tanga ina lo paka inga ai ang ko yo au kafa langa to tele la verta to tunu lo va yo lo paka I vaenga ia ai munmuriange e o mai foi mai firi makiki wer ka ko valus fuka la pe fi el la ko paka la wi fa fel tulanga voi le lo ka vale ka ika e sir ka renga lo ia le sa sala e sa ya ka ika ni tumno e mafai I tuo tatou sala pe ala fuina tia te oi. Ona e le ufa peritania o le transfer of liability. Po o le liu le o le sala. I lalo le tangata. Le sa anu I lo sa. E va pe o le tangata I le nofo mau I New Zealand. O la ua koe fo I longa kunga. E lua vange faya. Ave pe le metanga lunga le famsinonga po la to le fe le sala. La to te su ina le meta upulea. Mai e fesiningia fo I tangata na pe a fai lua. A fai e se fa mau ninga o kangakanga. Wa fai anga pelo so se tas. Ele ka fa pe se o lo ko songa la waru samo ai lo o ya ninga fero I. Ave pe o metanga lunga fe malanga la to te fe su fe la fam talanga. Ona e sala lua fe le sala. O le tabale sa o fa tawina se tas yo wol le ya ta. O ina lo mana tu fule ma ua va felo. Bo monsui. Mai fa atol wan o fa I feme wo monsui. Ai mo wan tanga lunga lo paka lunga ka ko footpath pe e ta ua. Kai mi uma se pasi erki le kuspaka ma o fai ma sang kuspaka la le vai. Se la kala. Ma o luafi le uana te saulo markusi fuli. O kangolo kusielo sionga ingo fa manga makikira kusingo no ingo ola na telefoni ma fa matala yai o ka avalenga o fa tawine le lua fe fia na yai mai na yelo tatunga ma no mama lama o mona yesu ya lan ko fu akor ka ko sale le yai ko lo no winga e ma fa na fe yer vainga le ai mai se la mana tua se mo fa fu na tunu o sala la ikia ele le lu suafa mari o lo no winga a fai ke si la fie le oi ave tangata saya fe kusa le male ta valele mo mali sala fu le pe asa o sawo dunga la wala pu en me pu aka e sa wala sala I le tangata o le stala ina le ta vani se ia vanga na o se sala o mawa ona u fatu wina o le mtanga luenga le o ngala ku sa o le sala ya te oi
le ave taavale le olo ia ke mingi ai le alu tangata ona le taavale mani lo na winga e mafai ona fai vaenga le o le liu tatu sala ia ilato sa feo i taavale te mira ole ala ko inga umi wale e talentu mai le fia lusul valuaso ai a ova kula i ko le vanga nu ka kan felo e ka vale em fina fina em fai fina te le leva no fina winel vaenga le pelo ngalo lo ia waile ia wa kursala ia o e sharka karanga mai mai o le si vaenga pito si lifa no tau le tatara no vaenga yo sala a fai te si la fia o le o ato wo ese mai le to atu si le sa to no foi o la fautua tau ma fai na ia to sui de to atu si le to atu si fo le la ko ai sia e ia fa fita o lo fa ngai marta tu tunu o le mai o sala i ngo fonga le sang foi a lo ye ni so ka ko nga ngo fonga foi le ka o ki ko a mera lo sala lu ko mai mari sa war sala ki o koma la pis un muriangi ia e no o mai ka ka fam sino ngo ia ki oi ngo mo lo sala pe ni si vai nga fo le no lo kai nai oi mana tu e ma fai o na lo kai na oi i ka ko sala nei o le tongia ala ima kwa ele iloa se me ele iloa o la fautonga le tunu a fai e kupusi me fa APR ona lo tupu te mine o sa o la vai mo le o le official famsinonga le reception tala no im fa malama le ma fai se fetuna inga e tongi e sala nei a wai o le time fai le fetuna inga le ma fai ngo fiero lenga e alu askalia sa mo po fiela ba mai te foi mai mari ai a fai e kere fai vaenga dia a e al waku e sao e un mau o lo foi mai al telo temi e mau o kere ia mani ai a fai o ele e no foi ni a mau la oi e ri o vaenga dia ai a mau o temi na e ave sa o yo tato sila ke fa kali kali le temi tu la ilu mal fam sinonga e fai se ku ngola usala a fai o Amerika a fai o Samoa a fai o Australia po fela vola tunu o se tunu nila lange o ia mau e mo mertato fa salonga nei tato por kalami ai e ke longa ia ia usala ke le kongia ka pinga me se mu mama me se mau o lo inga ke le mama ko piki mala mari ai so sawa e ke ri ka ko se le fa kan kadi mo ka kiari ia va inga ye pito si non tawa no lo ia ile tunu o lo fai malanga me ifafu lua o mo wangalo lua ele o ia so la to lua se ngai la usala e mana tua o i ma wai vai ngai o lo e se mal tuatus ai le longo ina le tanga longo fa mala nga o ele we ero ese inga ia la fosa o kursala se vai ngalo i e o maila ele ai se si ava no tu a fai si ki le usala nei ma o umito sanga ele tonginga mo ki ngoe ki sau mi fo sa etele sa i fafo mi fo sa wa oi ave o official mtanga lenga le ma mai lo oi i status sila e te tu la i le sia so oi kia ko us ke dinga so mo ma kafi a mari dong ai ele leida le a mai oi kasi de po ai a mai oi le fia la skonga no winga o e mo il pola stona i ma le pola sa o e weekend ai karo ai a so malo lo foi la na songa fu wa ki o no na winga fai la ngal wenga fa mautino ai o fa no ngalo mo o le yete minne o le to tope to tato tunu o fa la la vi tato ai nga po fiela vala tunu o lo tu me fa la ai o ko mo mer ke minga ngau a ko tu pele na tongi net pasisi e le o se nga luenga a ni company o lo fia tato pepa malang o le siaki le pe sa usala le ai o lau na mata fai oi o lo walu siaki po ye sa usala lua a fai ke si la fia o lo ye se mata o lo a fai na o fam sinonga e te tau ne fa mauti no le pe fai na e malanga ese mani sila pe le ai pe ia fo se vai nga e te tilo ia fa pe lo lo fam sinonga le vai so fo fai pe me fai nga e alu e sa si vai so eko ko lo le fam sinonga e ke sao lo wan
ai a fa yo o vai aso nei fa fam singo nga le ki sa mo po skali fa le ye sa o kala no sorry ya we fa e ke fo i mai fa pinge ya ku li mon tanga le nga le sa ka ko filo ka ko mafuka mu nga i kula e te le a fa ino e sa mo lo na winga o la mata fa yo o le fa mauti no ne le e le o ye se vainga o la vela ve ai o e malu ainga i le tu la fono ai to te i malanga e se mai mani sila ma no fa tai tu mo to ta silva ngale e le ka nga fa ble nga sta siolo mo tu to no New Zealand sa wil New Zealand so nei o stina e no to ta si was fun mal lo ta o le ula le al wa ko foi ku ye o ia foi le me fa nga furua ia o ka di vai vali lunga le i apa ia me fa fungo so sangi ko ngor fa ai umbangi uma kongi lo mo ko lo sela ai ko fo ko malo mia so angitina valu se la uka la me ferkava ke lo le kupe lo mo kunga ave le una le sfuru wa ko ko nga lo ka la lo mo ko la sfo tu nga mtanga lo nga mala utaringa le tulo o le fa no nga se man mal fa fongo le tunu o lo wa fa in el tatu tunu ko fa valia o lo la tu fa ya le nga lo nga le nei o le tu fa valia mai o ni skanga ka sa tau mo fai tanga tele fa tau fa valele se tasi a fa lo pisinisi a tele deu ia mga makan ngo male ainga masi ainga le tau nga luenga ia o sau le fale ai o ku kanga ka ngei ai fisini foi si ainga me kuni me o ko wisiki fa mai i pa o lo nga luenga ia o le nga luenga o vala titia malima fa tau nga luenga wa fiskire nga luenga ia o le vilinga menga lo mo ku fa tai fo lo mo ku vo le vili me ke me siki sa fa pe ai ki ko ki o mai malau crew malau vai nga fa nga wenga le o mai nga vai nga okay no le langa o walu hai ia mo wala ku o ko ki ku sala o lunga o ma vai nga mamafa o mo nga wenga wa to se fulu ila to le sala to fe nga lunga winga o fas fulu nga sawa ko le fenga nga winga ia ngai le ke mi le fenga o wakulo ai tu me o se ta se mali o le tulu o vaksoli o en fa ku ke me fenga benga le ya ai fa me yo ka mo do fa me yo o me vidia kullo mo ku sa do mo lo ku o le afula o tango lo telefon ma vilim tanga benga le mo lo ki kidok mo yo mo ke ka ku ai mo wo mo la ku perva o lo tupu so o la fautuanga le tatou tiro fai o se tau leo se ngā luenga o botou mani li e matangatane mua whaingo fie ia matana ngā luenga ma e fina wina ele e wako se ku pepe e wako ngā le tara whate ta ia a whaingo ngā luenga e luse lau kāla e la wako le fiku su kāla e makani ngā luenga o na matana leo ngā luenga se ia umale le ngā luenga o na whatu a avele i ele o le tēna o le tupe o lau ngā ruenga, o lau mata whai oi, o le siaki po o le leina whai ngā ruenga. Te lei o alo mata mawhanau o le tunu, o ta maa lii fo o le tunu, o lo lato whai kau whasere. E amaka mai a mai le kā muta, whai ka avale. A mai le ka avale ngā lima sfukala, me whai e pese lau kala. A e mua e o ke lei o meo whaalau o le angore tabane. O lo whai vai ngā ta whaavalele. A mai se lavana i tatou tamam tina mātitua. O le whautuanga le tunu, a whai olo ina i tatou tamam tina mātu o lo nofo na i lato whale, o ini vai ngā i fia whaale leia. Tu mai le whaatu tuanga i ate oi. E te whaia whetuna inga mai lato lo whaia ngā luenga nei. E se tau o vanga. O le si vaenga, siaki mua po stangata e whaia ia ko inga ngā luenga. Ngai ke ue e whaakadia kuru valinga o lo whale, la kunga o la ewa vali pengi fwoi. Vali le spray paint. E se tau o vaenga, a o le vaenga pitu sili o na tau e taun sili fia la tunu. Va ai mua lo saunga le mua. Mari. Ave le kongalaki ia sangi se tau mari di yenga matangata nei ma ave tilo i se tasi e malama le lei mo oi malu saunga le mu fa sau ina lau seleni o le fautuanga mo la tolo o whaiele ngai fa lea lofa sidi pe aku awa a mo oi te le yon vaenga o le tulafono e te leveleve ai o no lo fa lea lofa ki ofo man whenga whai o le whanau ranga pēno tau o te musola o
o lo whaaina I le atunu mai o tangata whi o tātou tunu o lo whai kau whaavale a ue te manu I le tupe ai a vea mawhaenga te soli na le tātou tūlafonu le malo whaatai a tonua lam whai o le tātou whilo I gal di whaenga o le whiawhia mo le tuelenga whaatai lau te lenga tumaru I le whaabroina fol teimil mtanga alwenga wa I le longu pui li olpa ia manu le taro E nisi fo o vaenga e au na si la fia e paua o lea ia koe whenko polokangi le fia a singa wha e mo mea po whenei ku ka le la wa fui whai kau kasi le sifu ia e le alo kara ku mau ki ngō whero wha ka whika o koe konga se poku e a maru o lūru ngi e fia fia tumuru wā a mea lo kina kano e taulu ngā o pola la ke si le fia me whai poloka ia whaatele nei tula o le fia fi ia paua le o lisi vaenga e wha manatu le tunu tau tilo I vaenga lo wā o le tau lo I te mine le savili mai si vaenga a whai lo tā pena se whai ngā malanga po se tā whaonga whai o tātou a inga wha marumole siaki wha mautino o le lei vaenga o marta vale maolo sa mo le mulu vaenga le lato fai malanga yai ia o le si fai vaenga fai maselo fo ia lato o le una fatato farkalapu fa mon moli a kaunko uska ia I tu la fono le vai o li mate tene fai no lato ngaluenga vaenga fa pena wa tsanga le mo le tunu man tu tata numero masani o le tasta numero le te vini nem tanga luenga le lo iso o la se fa o le fa fo sei o lo tupu le taimini nei o lo a whai nei le soifu le tunu lama tia I fo ia le saunga le mo whalenga I nei mo me to tino tasi o li martatu numero le lungo le upenga ta whailangi whai whai e lungo le tatu a telefoni o le hala se whaenga fitana noa mtanga luenga leo ai leo se whaola whafose ma loro tasi o valu whaiva ma wole to ona whatau wa ai se o la se whaenga o le tūlafona te fia mamala mai o laua ia te tau ai le kongi e sausala ia e o vaenga ia mor si la fia o tātou tunu whamanga lo la una pawhi I se vaenga ia o le tau tamari ina se sinema lau whafonga le tātou porkalame mana tua e se me ke poler kuna whafonga pēr usta a e lolo e whai se vaenga e wha le tonu wai o tūlafona ke ia le wa e I vea wha vea e whamanianga le tu e tātou tunu tāpenatu le weekend e le matai sauninga foi ia mai se foi maftanga ia inga foi ia manisi foi o tātou wa inga whai malanga mai whafo ia mo se tau whai ngā malolonga whiwhi manu ia le rofo le tua ia tātou a maure nia tunu ia whamania foi le tua e lau te whase man tai ia whape foi le tausi ia man no whaalo pola Rusal fati. So I fua mai manuia. Ja, so I via al sunga le Santini le to fai tu barvau sikia shu. Ja man por kala mida o mal tu la forno le ding fo I vaenga le fiafio no manino tantu numera. Tivela au ye mosef so soni uata le lima. In this update, confidence from the Prime Minister, his caucus backs him and wants him to keep leading National. Our newsroom understands some are not happy with Chris Luxon's performance as leader. He says the matter was not discussed when he spent a day in party whip Stuart Smith's electorate. Luxon attempted to shut down speculation at a press conference earlier today. Can you tell me who they are? Prime Minister, they're talking to the press. Who are they? Paul Goldsmith has said this morning they should hold their heard. So is he talking to no one? Well, I'm just saying to you, I have the support of my caucus, as I said to you earlier. Hopes more sexual assault cold cases can be solved after the revival of a nearly 40-year-old file. Murderer and serial rapist Malcolm Rewa has received a 10-year prison sentence on top of his life imprisonment for the rape of a 16-year-old in 1988. Last year, the victim asked police to compare the DNA in her case to others in the database. Detective Inspector Scott Beard says it has prompted police to review Auckland cases from 1985 to 89. As a police investigator, it was not one of our investigative tools. And it wasn't until the early 90s that it started to come in, and then in 1996 we had the DNA data bank set up. A construction expert says customers could soon face price hikes of 25%. Latest Stats NZ data shows petrol prices rose almost 19% last month. Diesel was up almost 43%. AUT Professor John Tukey says the industry heavily relies on oil for producing and transporting materials. He says the destruction of oil wells and processing facilities in the Middle East
could take years or decades to rebuild. If we keep damaging the stuff that we're damaging, the problem is just going to escalate and escalate and escalate, and we're going to have major problems. This is a new normal that's going to cause chaos. That's news. In sport, the International Cricket Council's anti-corruption unit is investigating Canada's men's team, including the Canada-New Zealand match from the recent T20 World Cup in India. Meanwhile, the Black Caps limited over series against Bangladesh and Dhaka is just getting underway. Captain Tom Latham knows he'll need to guide his rookie team from the front. When you have a team with a little bit less experience, certainly my duty is about trying to pass on as much knowledge as we can to some other guys that haven't been here, and hopefully, it's important when we get into the game. It's about playing what's in front of us. And there'll be no public money to bail out Moana Pacifica after the struggling Super Rugby Pacific side announced this week 2026 would be their last season. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Ole temle kula wansio le wa famara bidu chote ni le tulai lima ya foi bali lo sai lunga le tele le mana vai unga wenga le ring foi fiafi ole aso for raile langa ya tu ya ingolo fa mai ya fai ya o nei sai ilisa o danga ma wai stand to ta vale de ya fiafi ya pole fa unga vo le ring ya so fiafi lo fa tasi mai ya le tumita ya anti ole Henderson cars ile tasi va fa Kevin the driving but kwao ya wa foi se tanto li poti anti malo nga lu malo fel favor. Ia tala faseu manu ia malo la vale de o sa nei tu la le aso ia de foi la lama fai unga ruenga yo lo pai pele lo fole tu yo amale nai tu so ofisa manu ia mia uma pule lo vale ani wala vasia anti yo se ko kali umele vionga ya li anta wonto anto tole le malo ai malo le nga lue malo le on sai ma tango fiele solo meio ave online nei fiafi ia u te lona e pisile tanto nanga pe ona sa wa il dei vai so ati ia sa le seu manu ia le tue to luana ia ta so ai nga lai tu mai fa fo lai fa ta di se me e sai nei ala so concorate ia ole nei so a lava sa fa tu dia lava sa so office nei ia o aso uma lava ole pisima sani lava le Henderson cars o so uma lava ia o nei so ai nga fo lo fa biona nga so solo mai apalai ne ala so sa vale ia o isi wo umana apalai ia o le wo mai piki ala so sa vale ia ma panai so ai nga fo le fa biona malanga mai Samoa le malo le kosa ia pe so tele lava nao ai nga ia nga so solo mai ia nei so ai nga ia fa so malanga mai Samoa Dele malo va ya au mai so firangalo o ani fa bitoa o ha umani vaenga ya ona sila fiela tonu ya misela va mantu ye fa le tonu le ngol tungi ai tala fu mamantu ya le no fu fa fantu fu le leo au kila ya misela va ka ko pengifiki le wa wo lai fu le riva tau feng tau so ifunga e ona mo sta va le fa mo ia fasai lava se man mo fastili ia o lo ita o tu langa le benefiti ia ese sa o no o le benefiti o lo fa peona ma ele lava se ngol sa le benefiti ia ma samama sina masua lo sala ia le pensiona ia so e mana o mia lava le finance ia le sansa fo ile fenga bringa full time ia sansa na ia e o fa asasi ma le sansa le benefiti ia fato am faile ona apalai sa avale ai le mafai ona apalai na sansa le benefiti e se ta o tele ona o le to tele lava na to ainga ia e fia apalai sa avale ia o lo e tulanga le benefiti a fa yo o lo e mawa mele nei por kalame ia o vainga na po ia inga na sansa benefiti ia mana o mia lava le finance le sansa o le fainga luenga
Ia fatu am faile ona e apalai sa vale. Ia to tele lava se malu. Ia o so tele lava o maso customer. Ia o sansa e benefiti. Ia le e whaamanu ia ina na so salosang. Ia le soa maua na so sa vale folk. Ia fatasi e mataso whapitoa po taso promotion e whaalu temnei. Ia lo tau nuu ta vale lua whelua ono po sa sanga nei. O le tuainga le Mahindra. Ia laua ia le Mahindra lua whelua ono o le XUV 700 fitunu 4. Ia fatase ma le Scorpio e fitunu 4. Ia ma le 3XO e fitunu 4 foi. O sa vale ia e 5 tau sanga o le warranty, 5 tau sanga o le roadside assistant. Ia so ele ai lava se me se popole ai. La lava se fale sono sava le lunga le awala. Ia e 5 tau sanga ia ole a au na suai ia le taso Mahindra po le Henderson cars foi. Ia e mo le roadside assistant. Ia fa pena fo le mechanic. Ia so e 5 tau sanga. Ia ole o taso ole warranty ia fa apele roadside assistant. Ia fa tase male mealo fatupe e lua hetala. Ia taso promotion na lo fa pena fa temne ia tasa vale ia lua felu ono. Ia fa tase e male telo tasa vale lo tau o taso o kafo o taso youth wa umona modify ia o taso Subaru po taso sedan. Ia o le tele lava tasa vale lo ia wa umona modify uma o e pe o sa vale ia le fa pena babi tele le alu temine. Ia taso youth o Subaru ia fa tase mo taso van ia a Toyota IAS spulu tasi suluan fo. Ia o le e maua discount o tasi sa vale uma ia fa tase mo taso cashback. Ia o le maua taso cashback e a fitala i unga ia taso cashback le maua e se customer lava o le fa pena apalai mai sa vale. Ia o te loa na le paule na o taso promotion lo fa pena fa alu temne. Ia mana isi fo o na wafai loa tu asaso benefiti ia mai sele sa mama sina masua le utala le pensione. Leling mano fa utaya atia di te we ya se si vanga ta we pa uya ta. Ia wana fu tala ta tu ta o mala sa. Ia sa le ia sala ta so le fitu aso vai aso. Mala so fua se ia pa ia le aso sa ia la sa ia o le aso pupu ia e sala le fulu e se puni le fa. Ia ole au nanga lava le Henderson cars ia sa puni sa so officer i le tulai ono. Ia ai o iai lava ia taso officer lo fa pe nanga lulu se ia pa ina ni le fuma sa silpo. Ia le lava te me ava noa ina ni le po. Ia e me fai lava ona e vili mai e mili mai e tali e silapa. Leling mano fa utaya tau nei manu i te lenga luenga o toia misela nga tul fa ngole ve yaso ia wa ai longa nei tu absolutu ni tau sanga anti. Le ai le lava fa mo lava le sua ia o mai so ide e te sala ta so fisa ia le ia manu i te lenga luenga o toia le nei via fia misela nga tul fa ngole ve yaso ta to toi fe lo ia le ve so le lo fa langa le o le tua. Ia fa sai lava se umanu mo tapo kalamia ia tato filo ai fula sa sai au. Ia lo fa su toi ina pe alu salanoa ia mani le weekend. Ia le io e ovalu se lau fitu tastasi ia le numera ma wa le tau tuamla o nanga le tabita ia anti o le Henderson cars pe fione dai le tasi va fa Cavendish Drive e manukau ia wa le sai linga lo stable mo o malo wa ngai tonu po fa atu o au kila ni nei. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. O le wa sfululua minuta ute nei ling tulai lima o le son filo ia le fionga le sui pale mi o le tantu malo i Samoa ma le sengo tu stala ia wa fo i le fa la loina o nisi o fa unga le kapineta ia brisi fo mata upu tono le tantu o tro e au ona e si le fia ia mo tantu i loa ia usi mai la mai mo ma lau sila. Ia te au le avatele pa filo ia tuai le tatou ainga tu stala. Au se lau fo i whaafeilua ia tuai ia Samoa i ontu lang whaalupe. I tapua inga whaatala le, ia mai se foi tapua inga whaaleanga nu. Mai se foi tatou malu whaalemalo. Ia whaatalo whaatu foi, ia o lo maa wa mai nei whaasalaunga.
Ia mai se foi tai tai o tātou malo e pe ona masi atu ia tunu I whafo ia. Pa malo so I fu abi ia le atua. O mpai on whaasa polia mai so I fu ma le ola. Ia to I whaawawa ia tātou. Ngā luenga tau abe pe ona pala wina ai tātou. O leo tātou to ai tau nu o mai le asfarai leo le vai asa muni muli foi po le vai asa lontolo le masina o aperila I lana fo launga. Ia e a tonu ai ai fo ia swinga le nei fo vai aso. Ia e tūlanga masani o whatatanoanga le fionga le teitai o le malo. Le fo iwa o tūla I mai ai ia ona ele o tui pōmala e. Ia o lo malanga le fionga le li pāle mia. Ia ona tonga fitinga pa fo mai. Ia a tonu a leva ona tatau ona fionga le li pāle mia. Ia tonu masina taluai. Peta iane o leo maua nei lau lau. Ia atonu le mafo angale na wa sila mai ai. Ia o tūla ai atue. Whaawa wina le te inga tātou malo. Le nei fo I tasi ma le awhal vai aso. E to e se ai le fionga le li pāle mia. Ia vi ia le tua. Ia atonu o anga masani lava I vai aso te tasi. Mai alfontanga le kapeneta. Ia o le whaalau loa masani foi. Ia a ngā e tātou a inga tūsala. Ia ignisi o whai unga ma whainga whaabai. Ia o lo o lima ta inai. Le whati nonga le au nanga le malo. Ia ai mai se fo I mo le atinu. E wha amalo sia pēle wa inga mau al tātou malo. Ia wha manino ma wha amala malama le pito la au politiu te al malo. Ma nisi nei o ngā whono le tātou kapeneta lua yaso le nei mo si fia I tātou ainga tustala. Ia mai se fo I wha fonfon tapo ai mai o le tātou watunu. Mo mua lava ia ele to I pōmala e le tāpenanga. A le tātou watunu ia walea ua tātou whaitau vai aso mamasina. Tātou to ai tau nuu. I le aso mua iuni le whaamanatuina o le onus fu whātau sanga. Talu on tuto tasil tātou watunu po le tātou malo Samoa. Manatu fo ele I whaingo fia sa ilinga malo. Tātou tua a ia o whapena ona o lo o tia mai tia sa lato sa ili le toto. Ia atono o lea wa tātou ai falseu. Ia ai se e maau mali. Ia ona o le lato fo ia sa ilinga malo. Ele o mawhai la ona pō mo o ai ma tuu I lalo le whatau al tātou tuto atasi. Atono le tuto atasi mua nei al tātou whainga malo fō. Ia mamai tau wina pea. Ia e pei wale abe ia il whatau. Ma le wha mua. Ia o lea foi lau whatati ai tātou pōkalame whai unga ka peneta nei vai yaso. Ia o a mata lava tātou pōkalame I le aso luas fului vau me. Ia po le asfaraile. O lo o ia le fuafuanga le asfaraile le aso lusu I vau me. O le a whai ele sa vali mo au ta alo umalava. Ia I lumo al maota al malo. O na sola ia I le aso nai. Ia I le aso tolus fulo me. O le a tatala aloa ia ai foi. Ia e maise ai foi o painga ta alolo. Ia tātou tono ele o toe tau whailo foi I al tātou ngā luenga le ofisa le fono. Ia ai maise ai foi al tātou ofisa e tua I ai le maota al palemene. Ia o vaenga umai o lo I ai le fufuanga. O le a whaatino ai a tātou ta alolo. Ia I le aso to ona. Le aso tolus fulo me. Ia mo le tatala aloa ia fo. Tā pena atu. I le aso mfu po le aso mua iuni. E tatala aloa ia ai ia le maota fono. So o male asai le aso tolus utasi o me. Ia o tātou sauninga o le loto whaafitai. Ia I le ho le tupulanga le whakasa. Ia tātou to aitau nuu atu I le aso mua iuni. Ia o le amata aloa ia ai ia le whainga rotu fo ia mai se fo le tala aloa ia o le tātou tuto atas. Ia paenga masani o whawhiwhianga. Ia o sisina o le tanga vai. Ia o tunga whautas. Ia ma le konset tele. Ia e whaatino ina I lumo al whale o le malo.
Ia atono vaenga ia matapenanga ia le tātou whainga malo ia o lea ua maea ona whaamani aloa ia le tātou fono le tātou kapeneta. Ma o nei whaamoemoenga uma ele ngata e whaamanatu ai le tātou tutotas. Ai whaamalo sia ai le tātou loto ngata stas. O le tātou whaasino manga ai mai sei fōle anganu wha Samoa. O nisi fo yo vaenga sa whapena ona whaamaunia le tātou kapeneta i le neiva yaso. I o tātou whainga whaavae mō ngā luenga whaavai taimi i Australia ma New Zealand. Ua whaamaunia ai le tātou kapeneta le whaawawina o tatongi fōpau ia mo le au nanga tū maoti. Mo au nanga tū maoti. Ia o lo ofso soani pepa il whaatinonga o pepa au malanga mō ngā luenga whaavai taimi. Ma ua whaamaunia ai ia le whaonga ina o nisi o tātou recruiting agents e tolu. E au fi ai le tātou Pacific Workforce Group Limited, o tātou Potasi Development Trust, ia ma le vaenga le a taimali e Charlie Aliki Westerland. Pauwi o tātou recruiting agents, ua whaamaunia le tātou kapeneta. Ia awa fo ile tāpena ina o alo mawhanau, ia mo vaenga umalawa ia ile malanga atu fafo. Aile o mawhai o na ABS ai pele to atele o tātou alo mawhanau o lo a ngai fafo o tātou Seasonal Workers Program. E a ngai lava le tātou 5 sutasi tū malo ia ma tātou fon whaamai. O lo o whaawawina pea i al tūlanga le nā ma atonu o le endorsement le ma le whaamauninga le tātou kapeneta i tātou company e tolu. Ia atonu o leva o na lātou ngā lulue. Ia ma olo iai fo ile lātou sao tāua ina ia whaawawina pea o le tātou ele vaenga ia tolu le whaatinunga o ia au nanga. O nisi o mta upu sa whaatanua ina ia o le awa iato o tātou whongwhetalai ia malana au malanga e whai masui o le fionga i le li pānemia ma le malo Samoa i le whaamanatuina o le fu o le malo tutuila manua. Ia o le awa iato o le fionga le whongwhetalai ia o le whaamalusia pea o tātou so tanga whaaleanga nu. Ma le vale lei ma o tātou tangata anu le malo tutuila manua pe ona ave i el whata ua tātou whainga malo ia ma o le vai aso le nei whaingo nei vai aso ia o lo i el fuanga i whapena ona whaatino i el nei whamoe moe ia o tātou malo tua oi fo ia o tutuila ma manua. O isi o vaenga o tala lata mai i le atina e tele ai el tātou malo sa whaatino le asia singa el tātou malo pe o le komiti whakapeneta o atina e tele al malo po CDC ma o nisi ne o vaenga sa mai tawina al whaatino ina wha solo ai le wha ngā solonga ia sa sia le tātou ofisa fo wha tupetu tonu uloloa ia mai tawina ia wa ono 10% ia le vaenga o le ngā luenga o mai a whaatino ina ma o lo iai le fufuanga o le sa fufua e whamaea ia le ngā luenga i le masina le nei ia peta iane ia ono o nisi fo i o lu itau o lo whea ngai mai lato ia o le o mai a fo na o mai lato sanga i tono komiti o tau funga e toi fitu una i le aso ia e au noa ma se isi tau wha o popo ia mo le ina ia lava le taimi e whaawawa ina pea ia o le ia le fufuanga o le siono masina o lea ua koe tu ina atu e whaatino ina ia mai ai a le leile whaatino o le tātou wati na ele nei o le au ngā ia ma le tāpenanga tātou paltupe wati na ia e tāpena mamau ia o loo iai foi ia ina ia iai se pale e whaatu mawina i pea au nanga tau tupe i taimi o whaalawalavi whaanatura. Sa mai tawina foi for sanga le tātou paltupe o tututonu wan nafianga i komiti o tau funga ia wa iai foi nei whaale tonu o tātou building le nei ma ele ono whaatali iai a tonu le aunga tonu le na ia wa tāpena i foi ia le tātou tāpenanga lea i uloloa ma o leo whainga o le vai ngā tupe o lo whawina ai le tātou whale lea ia tolus futasi miliona tā lalon tau. Lona lua sa whaatino le asia singa al tātou whainga malo i le pampensini al malo
ia atono le to failo foi ia nisi ne yo atinae ia o lo fa wa wa pea ia lon fatinoina talu maina te tala il tau sanga lo olo tolu ma lo so longa le pea o tato pausa lea pol tato vaenga lea i pampensini al malo e anga i uma i lava ia ta abale al malo ia e utu inai ina ia mautinoa ia o lo wanga i pea tato ta abale nei i le tūlanga tas ma onisi o le pampensini foi ia o lo mautinoa lava ia o lo saunia le lei foi pe malanga inga ai mai se foi fatino ina o se au nanga al malo ai mai se taimi fa la belave le tato no fuanga foi le tuana i mato o lo ia le tato electric vehicle charging station o ia nga ia fo ia tonu le te tau failo ia o fe lolo foi ta vale tato malo ia ta vale le tise ia tonu le update le sa tu ina mai mato fontanga le energy board na fitus fulu ono la fa ingo ta vale le tise o le wait tonu tato malo ia ma e a ona ia i pe tato charging station na ia mautinoa ia e mafai ona fa awina pe le operating o tato bainga umaya ma o fai unga nei matinae ia e faa lia ai le fata ua tato malo ia tinae nga fatau di maina a tinae pulenga lelei ia ma le saunia o Samoa mo lumanai ia malo o ngatasi fo i mal tato taiala lumanai manuia o Samoa ia matinae tali atuai ia fianga masuinga ma ale alo le tai le tau mai momoli le anga whaatai ma tanga luenga ma ofisa unga ia pa anga matina ia ma le awhai ngā luenga ia o lea sa whaatinoina ma sa mātou ngā lue ia il tūlanga lava leo le ngā lue whaatas e mo i lava e tā ua leo o mai o whaamaumaunga ma li poti il kāpeneta ai sili atu lon tā ua le anga i o le asia singa ia mauti noa o le awhainga leo le tupe sa whaamaunia le kāpeneta ma le tala le tupe ia e pei o ngatasi fo i male mai moaina ia male asia ina ia pole altu langa wa ia tato wati na e whapenei a tonu tato i fianga o le sa abatu le update le fionga i le whaururunga le tato EPC ia atono na fo i wano fo ilo fo i le mamalo le atono ia i tūlanga uma ia i le tūlau mabai atu ia sa o awai atuai ia i le launchinga ia i le ale setasi o whainga wha mai vaenga maoti mo sota inga wha matalanga wha teknolosi 5 tausanga lua olua 5 lua oto tas ia o le lu ia sa ave iai ia o tato masani wha mai wha penei ia wha ngā solo wha taltanuanga awao mai ia finangalo manatu ia ma le naunau ta inga le malo ia awa lava na o se tusi e au ai ma fofonga e au ai ia wala e pui ai le atunu i tūlanga wha teknolosi ai o le naunau ta inga le tātou malo ia tino ia tupu ia ausia koe pa inga tau la ia tātou malo e a lai o na fausia nei whainga whaamai o nai i mata au poe patino lava ia le vaenga ma o tio tupe ia o loo whaamai a pea ia le whaamatuina o tātou whaamama venga ia pe o na iei tātou nunu ngā tupe ma mātului ia o lo whaatino il whal tupe o atina o Samoa le whaala tonga o whale ia mai se whal tātou Samoa Business Hub pe o na iei le whaamua tātou malo malo fa wau bel fa solonga le ilo ina o tātou whaing whaavai matula fono ia o le tele o nanga e au fiele nupi wha o le mtanga luenga o whaalapatonga le malo o le mtanga luenga o tupe ma le whaltupe tono le malo Samoa mo sila fia ia o vaenga maoti o tupe ia patino lava i le tūlanga le minister o tupe o si fies fultasi el portfolio o lo tatia nei lalo i lau baba ainga ma e ese le tāu o ta iala ma le whainga whaavae nei ia o mainga ia sa ave i el wha mua ina o mātou peiloa i mua ma le mātou finance sector futas ia sa ave i el wha mua a ngā i lava le wha aululunga ba aipo o atu la fono wa tatau na ilo ina ia e tatau na tuuina mai
ia awa foi le whaanga solo e ilo mwhaanga solo mwhaatino ina ia mwhai on tu ina atu I lunga o le parlemene awa a tātou woi le process lava le o le ilo ina ma le suinga o tu la fonu e uma tu lava le 5 tausanga le paia ima ia o lo whaatino a le process au le lui sa ave le mātou finance sector a ngā I lava ia le ofisi la tau taimile nei o le o kako pitu masina talu ona a mata tu la mai fai ngā malo o I ave I ei wha mo moena ia mautinoa ia e lava le taimi e tāpena ai ia vaenga uma ia o lo tāpena mai fo il tātou komiti o whaalawelawe o whafose tātou National Emergency Plan ia a wale tali atu al malo ia fianga suau o matau o loa le bebesi o lo tu la mai tātou Middle East ia o le tualalo a male a foi al tātou whai ngā malo, ia, ele ai se tūlanga I whaapoleina ai, I nei au nanga wa e pei ona mai tauwina atu I lunga o pe au ngalu le ia, o lo mai tauwina lava o lo o iai ave e singa I tele o atunu, ia, o lo o lava sa palai o tātou swau. O le whai unga o le masina le nei, ia, e o mai e fo I le isia tātou top up o tātou swau o le kesi malkasini ia o vaenga umai ia o loo avatu ai pea le whaalo tele a tātou whai ngā malo ia o loo le lei vaenga uma ai e ai se taimi e le ilopo le vai asa fo ia o loo tāpena mai ai ia le pepa fo ia le tātou national o ia le tātou vaenga o loo pea ngai ma le tātou komiti o whaalawelawe whaafose e kako National Emergency Plan ia e tuina atu le lato li poti lunga le kapeneta ia o ani vaenga uma e au fo na tilo iai ia a tātou iai pe nei vaenga malu I tau o soifuanga le teimile nei le taua ia e le va pe tilo mai tātou watu nuuna o le malo o le ngaluenga ma le matawhai o ia tātou uma o le alaba e mai tau wina le tātou pe a kako woitu langa wha transport ia tātou titilo I tūlanga o tātou wa alele o lo whioa I mai lona lua tātou wa lon tolo tātou taavale a tātou whaabasenga ina lale tā ua vaenga umana tā ua tātou wa alele tā ua le lava o sapalai o tātou suau mai se foi mo tātou wa alele ina ia mautinoa pe e whaatino pe le au nanga le whioa I tātou wa alele ia e pe lava o na mana o mia I lea taimi le taimi o tātou waa le isi me pitsili on tā ua. Ai sea, ia, tele o loa o tātou wha moe ia mai atunu I whafo. Le isi vaenga ia o loo whaabasenga I le whaatau o tātou komiti lea. O mai loi tātou ta avale whewai. Ia, o inaia batu waise anganga o le tua lalo a tātou whai ngā malo. O mai tau wina, tele o nisi ainga, to a lima le au whainga le ainga, to a lima ta avale. O taimile ne ia e batu pel tu alalo ia ole alaba I tātou tele iloa ma le vaenga foi I le tau o lo tūlai mai ia e pe o lo o whaatupulia lava ma escalate le tūlanga o lo o iai ia le tātou le maa lea I Middle East ia ato no vaenga na e tau tātou tāpena mawai ai le o tuu lava le whaatinonga ma le whaawawina ngā luenga le tātou malo ia mautinoa ia lava le tātou sapalai ia awa lava ia tūlanga umaia e pei ona whaatinoina I le nei bai taimi ia o atonu pauia o vaenga o lea ua whaailo atu le tātou pokalame ia ai tu atu le manoa nei pe iai ni fesili a tātou mata upu ia o le ata mwhai e talitali atu whaaloalo ia ala o amata atu tātou pokalame Singapore ia le mata watu la mata na ia sufuru iba alu ele o le sufuru tosu tasi ai o le sumo yuni su kua mata pokala masani la sini o si va en o le pokala me voy le o fa lo mai te video o fienta tu putas fienta tu tulula fieni o sabani tamata fieni fa ai mu o ini mafio anga mala via
Monti noa mai va a fultas mai Amerika Samoa e se au pa pivia mai tutuina no manu whautai. Haftai, ia. O tātou e pe toa valu ia leo whainga o tātou komiti, whaululu ai te leo minista, ia i tātou komiti i tasi ia, i le komiti la leo tā penanga o tātou whaafifianga mai ngā uma. O whaamautu mai e 5 ia vaa tutuila o leo lo fufua mai, ia o whailipu e lua whailipu lava ia mo tātou i nei, ia ele whai whaatau vanga o ngā o le poi ko a tau mawhai e toi au mai tono tātou whaafifianga ia pe o na masani ai, ia o tātou marching girls o le mai tau atu pe na toa 5. Ia o loo iai le tā penanga e isiva, ma whaafifianga, ma pese, ia o loo iai tu malo i se vai, ia ma upolu, o loo whaatinoina. O loo iai le tā penanga fo i tātou ba, ia a kongo le o maua le leile o whainga o tātou ba, alava ia o le stala mai tātou komiti. Ia mo le tā penanga le o le whamoe moe le te fisiri ai. Le stona ile fa mo me feita lolo ia mai le tala ia le house of le official form of la fona. Fia ni lu ma fio anga lo po flo e fa ke mo le ia ba nga ta o ta tu fu mo le ngunu. Ia o lo o tātou bo ai tātou to. Ia i polu masavai, ia mai se foi ia a ingal tai. Sfultasi tātou tā lolo. Wa uma ona tā pena, ia o le foi wa uma ona wha pena ona wha mai o i tu malo. Se a me so fina nga o le a ton ua pe tasi leo o sauni nga fo i le tatu malo i le talaina o se ngā duenga wha penei o wha tino i le vaenga o le tatu ngonu i ta lolo. O le a le au o le wha moe i ta lolo nei. Tono tātou masani. Ia, tātou masani lava i tātou whaaleanga nu. A musa, ma whaau whales whalsa, ia, anga masani e whai tā lolo. Ia o le fisiri la, ai se a mea o le whai ia, mai se o le mauta tele o tātou palemene. Ia o maenga ia o lo ave i fwil wha mua, ai mai se lava. O le tā whatolu le o lo ave i whata o le tātou whai ngā malo. O le whaaleanga nu, o le wha keusiano. Ia ai mai se foi maenga lava ia le loto i whale a inga o tā whatolu lea. Ia o pela o ina pe e anga ia i se whataua. Lea foi la o mai lava le tātou wanga nu le tutonu i. Le tātou tā penanga ma le tātou wha moe lea. Kasi a si le vaenga le. O lo wingo le a wha awa o i pea i le tala inu ni ngā winga te tele le manu o le wha tinonga o le tarolo pena o le fuafuanga le mauta o le official phone o Aoauli. Ia iso se atu nu ele fa alwaina se mauta al parlemene. So me tasi lava tato mauta al parlemene e mai se lava. Ia o se tapenanga tele kelele kako legislative le building le ofisa o le fono. Wa le bon tatia mai o le second phase le o tato tapenanga pe ona ia fo ia le funding le sa fatino le lo fa wa wina pe fatu pe na Australia. Ia mai se fo ia le fale tua ia i le tātou fale fono. Ia atono le tātou mai tauina o ke lo po fia kausanga o anga i pea le tātou mauta fono pe a mai ai taimi o malo longa anga i fale tapoleni. Ia ele matango fia ele mai o le lava sa au tasi ka peneta. O te tau na avel pata o mpatino lo ngā luenga. O ngā luenga le na o lo o whapena on whatu pena lava i tātou lava tupe le tātou malo. Fia se tupe ua mai o ia i fuafuanga le malo mo sauni no mo ia so tolo. Ta penanga uma mai lava wale amata me tatou pokalame mai le aso faraile. Aso nai ia aso sa aso ngafu aso lua aso lu. Ia ma nuna winga mai tau atu e ono aso. E 5 miliona o lea ua whaanganga mo le wha moe. Lona wa fiongale sui pale mia so atwai in ta pinlanga utanga ba ya o le tato wa pokalame le fo ye le vai nga le sa fa pe o fa longa ta wa loa
Pe to afia nisi o tusilima ia le malo i le wha moe. Malulu watulangi ele o maua ia kako di te o sia wili ili. Aelo ia lava le tatou komiti whaapitoa a tonu ele i o watu tatou pepal kapeneta. Ai manatu a o watu tatou whaiunga le kapeneta. Ia o mai tau bina foi o le a whailo. O se tasile o vaenga o tatou tapenanga malpoka lami o tatou tuto tas. O le amana ia fo i o tatou tamali i fo. Walewa on tau tua ile atunu, ele ngata o e ua lango mai tia sa, ia me se lava e o lo so i fua te mile nei. Longa fionga le sa fasile le ia fe lo folosanga. Ia pe o le minsta tupe. Le tusiale mai le IMF. So fina ngalo ia le tusile me se o le pe watele ai tulanga fai wala nga me le ngata la IMF ia le fuela nga mai o le tuanga i o lo waranga ia le malo ia tunga lunga fo swinga o atonga no lava swinga ia lo silsila ia matanga luenga o le office tupe fa mon Weta o tusi la IMF. O ke ia le kusi mai la IMF. Au ke le kusi la IMF. O tatou masani swinga ma matapenanga o iloilonga o tula fono. Ia lese mea fou le tapenanga o swing o tula fono. Tula fono fou, ma tula fono whaavai wa lewa ona iai. A ngai mai alfa ngā malo ma minista ma vaenga i le lātou ana watau i tūlanga mai o io. E iai ia issues ma whawhita uli manai vaenga e sau ona suianga iai tūla fono. Ia atono i ngāia fo ele se mea fou la. E anga isa ufa matalanga i le mta apulava lea ua au mai e foi i el concern al IMF. Ola upsi. O la uia a tala. O le ai whanga solo tato internal process. So se tu la fono le foi kako wilo i longa kako ku la fono au tu constitution. O le ale process masani. Tala noa. Fa tala noa ia foi ia matanga albenga. Ia o le kaimina o consultation. E mwhai o ngā wala mai la isi leo ia i whako atu. Ia leo wabe oso mai le IMF. Ai lea e whaatino ala ngā luenga whaaloto i whale la tōbia. O le ano whale o suinga o tū la fono. Mai beia sa o whaailo le taimi o whanu. Ina ua o mai pae inga le nei. Sa fono le mato finance sector. Whaalulunga o mato finance sector. Sfutasi. O la utala sa ave e whaamomo le mato agenda. A ngai le whaalulunga. Va ai po o atu la fono. Wai make o mai kongo le asa ye tu la fono fa awalu. A ngai la toi au mai le ia lisi o tu la fono ngā kako portfolio sfuta sia. A mai la ion fa basenga po le alme ave il fa momua. A tono ina le asa a mai il tato tu la fono le blacklist. Ngai sa o to sisila iai. O le tu la fono mua ale na ale pae inga le nei. Na o mai lo abatu i lunga le palemene. Mai i tato finance sector lea. Le alai wha solo. O tūlanga lai tato whaltupe tūtutonu. Ia atonu wa mai a fōi na maa tetanua ma le fionga le kōwana. I le paia inga le sa tūla ai mai e fōi teta inga le fionga le palemia ia fia mena omi. O ina sa a matala ngā ai ia swinga ne. O le fōi la o mai matoe wha awau. Matoe wha awau ia swinga ne. Ma o le kako process masani ai so stula fono fōi e loilo. Pe ai ni swinga o tu la fono. Ia ale o te ile tusi mai o le kako IMF. Ia o le IMF fo i tu langa lava ia i vaenga umai e paanga. Ia ilo tu langa fa minister o tupe. I te tono le malo. O a o ko vana le IMF. E o fo i la le kako World Bank. E o kako ADP. Ia o kele kusi le IMF. E il kai me kusi mulmule le IMF pe a fa mautu uma kako internal process o le ilo i longa o tato Central Bank Act. Ia ona faila e o le faso. A o faisinga o kei. O le ilo po wainga ngaliki ai le kusi. Ia o le kusi mai le IMF. So ala o uma ngā pe fa amalamanga le IMF. Ia a tono tato paanga to tino i o tato waleba fo i o na tato fai paanga. Le tūlanga lava i o tato talo tupe ma paanga uma.
Saifua man mia lau fionga i le sui palmia. Ai tomo atu ia a ofisili fa mole lau fionga. I le tūlanga le ngaluenga whawai taimi. O le wa mau atu po o nisi o suinga fa mole pen whaio na au ili mai il tūlanga le ngaluenga whawai taimi. Po le lawai tu mau lawai i tato ofisa o fono whaavae ia le filifilinga fo ia o tangatai malanga fa mole. Ele o iei le sui, ele o iei se sui ngal vaenga le na e mantua fo'i ia e o mai pai ngā malo o ke le ainga ta ape tua le filfilinga. E o mai sa o tato employer so i koe nu umalalfanga. Ia o le tūlanga lava le tupu mai lo se lu i tau pe a alu ia se tato alum whanau ia. Ia kula i mai lo tūlanga ia o le pei o ngā whailo foi la vea le ta vale kula i mai ngi whalabelave i kulanga foi wale usta ia foi tūla fono ia tunu i whafo. Ia o ngā resort mai lo le malo e tūla ia tūla malo i whaatino la ngā luenga. O i la lente ta pena ai ia whainga whawaina ia mautinoa tu i tua le whiwhilinga. O alo mawhanau e anga i lalpo kalamele i Australia ma New Zealand. Ai o loo mai tauina, o loo iai pea tato recruiting agency wa leva o na iai. Ma sa umi na mato whasoa i tono le kapeneta. A whapea o iai le au ta singa kapeneta. E tu utasi tua le whaatua ngai tua le lipa su utasi tu malo. So be it. But ona ole mai tauina male amana ia male aloa ia foi. O nisi nei o a foi kako recruiting agents. Wa leva ngā lulue o le foi lo ta pena tato MC o lia ta ialam whaing whaavai ina ia mawhai ai. E lima ta ita ina il whaatino ngā luenga lea. Ngā ko a call wale o leo ta puni whai to. Ele ko iengi si kako recruiting agents. Awa o le mai tauina. O le foi au mai li poti alo mawhanau. O le mai tauina, o isi recruiting agents, i o sa ili e kupe. Wa ise fo ila kofi onto, ia, matu i ti ai le vai ngā tupe o le mawal tama maltini. Le anga fuafua e alu i fafu. Ia, e sa ili malo mai e koe au mai tama o ainga ilo na ainga. E pe o vaenga la ia, a o le watapu il tolu le. O nga e ta ua le la tau fo inga alwenga. Wa leva na ngā lulue matato employer sifa. Le vaenga lava leo ngā luenga whawai taimi whamole lau fionga o leo te manatua le foisa tūla i mai le foil minister o tupe mga luenga whawai taimi le pai inga wa mawai. E iai le fi awheta la le whape tutongi e le official fono whawai mai le malo. Ia whape fo ile 5 fulta la restala tangata ua whamaonia la malanga i ngā luenga whawai taimi. Po tu mau lava vaenga lea po le ase silsila malo whamonmole. Mau le apetala. O le apetala le a wale tu sa mai tu malo e 5 sutas. Ai ale tu malo e le mana e a fiel po kalame le. Ia ele se me la atongi e fua langa apetala. O le apetala e mai le fono whaabai. A nga i tato mtanga benga tupe po o a nga ito le MCO wa o tato baenga le o le seasonal workers le sa ilalo fa amalo tato mtanga benga tupe o le koe fo ia ilalo le baba ainga tato MCO so e a nga ila le apetala o lo ia pe tato tau o mga endorse kako revenue board kako 5 futala pe a fa pe o mautino o le amalanga tama le maltene. Recruiting fee o lewa uma ona endorse mfa maoni el kabinete vase ni full wafe ile ale per annum. Tau sanga te jas full wafe tala. La le tūlanga i whaatino ai whamon lau fionga. Full wafe le tongi e tato recruiting agency a nga ile MCO paila ian whaatino lato ngā luenga. E mawhai ona whaatupe mai lalo le atina e miliona tala o 2 miliona tala pe a. Te asa mpai on whaatupe mai ya. I tu malo la vai o lo mana o e a wai tonu pokalame. Fionga whaftai lau fionga whamaninonga o vaenga le ngalwenga whawai taimi. O le sia fesili whamolmole le ia whea i mata upu sa unoa pena fola sia lau fionga. Ia, o le fesili mua whamolmole lau fionga o le waalele le tapisai nei. Le waalele le whapea
feso'ota'i ma le ali'i whaiata tifanga leo Matt Damon le whapea le sa taunu'u mai le asolulu. Ia o le sia o fesili whamolmole manua o le alawai i lwa alele. Ia o nisi o ripoti whamolmole lau fionga fesili ngi ai fo'i. Ia le fionga le ali'i palmia. Pe mawhai o na whamaonia pe mo i sa medvac. Pe sa o le wa'alele na malanga whapitoa mai si mai ai fo'i pe si ngase ai le fionga tai le tunu. Se i ongo le manga lua lau si. Le se i o tali momo atu singa ma e le fionga le li pale mia. Ioe sa medivac. Ia atonu o tūlanga masani lawa ia ina ua paifo ia na siaki nei ia waleva o ngā overdue langa malanga e mpai o na siaki lo na vai fo io lo na au fo ilesa ta oto. Ia au isi vaenga le na o lesa siaki lawa nei ma mai tau winai e aina i totu ngā fo il vaenga o luna le vau o luna patuanga i lunga mama. Ia tonu vaenga ia o lo oa fo ile fo isa ia le pa maoni al tato kabineta. Ia ole a medivac ki whapole sa ia kako au o nanga masani ia. Ia ole lona lua o lau fasili. Ia kako private jet le sa o mai. Ia sa wasa tau no whaatasi mai lava i le aso lava le a mato iai o le whae ina o le fionga le di pandemia. Ia sa au silingi ai fo ile fionga fo ile ofisili le pole ale private jet le ioe e ia ile au malanga sa malanga mai. Ia atono o lea ia ile tato ocean strategy. Ua uma ona sainia e totonu lava ia le tato matanga albenga o sisio manga. O lo ia ile vai ngā tupele le funding na lea le ua uma le sa sainia le MOU i le Aouli ana. Ia o lo ia ile vai ngā tupele lua te sima le 5 miliona Amerika. Ai le whaapela na o Samoa. E a fia uma ia le Pasifika. Le ala sa malanga mai anafi sa matou wheiloa ai le tae au anafi. Ai le imwhai ona o au vai le saini ngā lima. Le lava sa whea ngai ma le fionga le minister. Ia ale bena ale. Ia le matanga albenga. But o le au malanga le na sa o mai. I le private jet le. Ia e pai asinto o tere mato au malanga le lato au malanga sa matou wheiloa ai nei. Au nisi o vaenga tā ua ina ua o mai foile mta upu. Le tā ua le tā pena o tātou i vaenga i o sio manga. I vaenga te tā ua na whaasau ina o le ati na ele nei e valu i a site. E valu site i to tonu o lo o identify le polkalame le nei e ao o na whaasau ina. Ma o lo iai foile tā ke ia o atu lua o tolu o ea. Ia kaunga au sia le tolu sifu pasene. Ia oni vaenga fo i sa matou sa ofa mawina fo i le tūlanga o iai tā penanga o le vai tā pena tātou 5 sutasi tū malo. Sa ave i le tu alalo tātou International Conservation Conservation International. E te tau o nā ngā i pia e whaila tō fursanga i e te tonu o pokalame le nei ai tū malo taitasi. Ina ia mawhai o nā whaanga ba aina o tātou tangata. O leo bo mai o tātou tū malo o mai lato projects. O technical projects ia. E tā ua i o le guidance o tātou expertise ia pela o na iei mai ngā tupe ia. Ia mai se full tātou vaenga leo le Conservation International. Lau te tasi lau fesili whamulmole le tūlanga lea i le awhionga i le taitai o le atunu. O lea lai e anga wa alawa la i le funding o le medvac le awhionga i le palemia. Whatupe le malo whamulmole. Sa o le, e mantua foi o lea sa malanga le awhionga le palemia i lana malanga mua. Ia atono le lava sa tungi na lava e ia malona ainga. Ia atono le teimile nei ua mana o mia i lor so soani al malo. Ia. This is one of the privilege in Whaiunga eligible lai fo i tai o le atunu. Ia le lava sa whaatino ina i lava e kabineta ma whaavai i aile whaamauninga le kabineta. Molo le sia tamata o pol tūlanga le o no lau whionga le minister o tupe. Whamolmole le tūlanga le OGG funding o na wate le reporti o whaapea mai e le i whaamatu o le wamai e o na saini. Ai le i whaamatu o no le Italia i le mtanga luenga o tupe o le si vaenga whamolmole o le a o ngā anai whanau e a fianga tū maul soifua le lo tamu whai.
Pe o se mata upu ua fesilingia whaamulmole lau fionga. O leo watoe mai le lato whaasisilanga whalawai tele. O lea sa atu ue hae le vai aso le na tea. Peitai. Ia o lea foi wa mai tau watu i lunga o leo penga ta whailangi alo tamawhai. O leo watoe tolo po le hae o a o ngā whanau ia fianga tu maul soifua. O no lea la vai talia ia le lato tupe le whapese la wafen whaamaoni atu e le ministawa o e se mai le ono suli ma fele anga va aila lo whamnui anga mai malo whamunmole. Ia, o le fo kiki lo koe manga lua lau sili, o le one government grant. Ia atonu e le toi whailo fo, le sa whailo manino le fionga le pale mia, swinga o whain whaavai. O lea ua se e mai fono whaavai, i le whaatinunga tato one government grant. Ia, o le saininga la wa fo i o malienga, o le isi vaenga telele na o lea sa alo, ia ile mtanga alwenga, ina ia mautinua, te unga tupe. Ai mai se foi funding agreement e ngā lua i fo i al tato lo ia sil, ina ia mautinua. Ia o lea ia fo ia mautu mabaenga ia mo le signing o tato agreement. A kako o i tu malo, pe fo lau ku malo e fa lima ia agreement e kaunga saini. Ia o le si issue ke lele ia o le wha mautu ina o te unga tupe. A wa e alu sao, o mga saini le funding agreement, au mai anga i il tato mtanga alwenga tupe, process disbursement al mtanga alwenga tupe. Eka kaunga whai for process wa umanga nga iai tato te unga tupe, e pe o ngisi maenga nga o tile iai. I le tūlanga lava ia o le tato vaenga tupe le alo tamawhai. Ia e tā ua se i opso ta i pea i la o ofisili i tūlanga lava o lo iai o le lava iai le vaenga tupe mo le tato lo tamawhai. Ia o le e tau na ave i elfa mua pe a whapea o le nā ua tuitua le amatai na wa o ngā o na tūlanga tau se leni. Ia, peo. A Chic Homes Limited. Wale taimi mua le nei o mawhai ai o na rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talafu. E mawhai o na mātou fisosoani. O le finance e mawhai o na amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawale. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. Amata i le aso mo se tae au manuia. Le Shine Dental. Lau fale wha inifo wha moina. Lato te whaia fofa tal noa ngau nifo. Ia so lulu tai tasi. Te le awala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu wha. Lua fitu ono onu wha. Mo le Shine Dental. E ia inga whapitoa. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Talofa! O tau sai liso taavali. A fiu mai loa i le aloha cars i wiri. Le se te posi mo mia. A palai nei mamaua i le tali. Tali aso se laisene ai iaia inga whapitoa. Pala au mai lotina o le aloha cars. I le ovalu se lau, fitu ono valu, ono o valu. Bea si asima i le lua lima valu, Ross Common Road, Manurewa. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina maawina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu funeral directors i le lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo.
Ole Jim la wan sila wo joy tolu minu tona tale ole July ono in Jim wala toanga ole tantu fatal nonga ale fionga sui pa mi ole tantu malo I Samoa malo singo tu stella I lunga ole to malo nanga ale radio Samoa ilana YouTube ele nei fo ia fiafi mangalo so leo lo titi feitama ile soma le diva yaso sa no ile sa le so ya sa usi fo so to te ma futa se li stemel poana ni man we love singo toy man we fa ngol ve yaso filo ya ilo na lo fa balo na ngale le dava is fo ya ai ma tu anta tu fala au e po fa le ya ka longol fa ngol diva yaso yo alo fa antu man we le fiafi